pale via la aulia le mali e toa uata uipanule seunga ila uta itainga e uina somwale malanga savali ngungu welenga ngana awa oro ufinda ngalo atoa iata sisamoa awa fionga ile pale via la aulia le mali e toa uata uipanule seunga ila uta itainga e uina somwale malanga savali ngungu welenga ngana awa oro ufinda ngalo atoa iata sisamoa fola ula ia ilangi mako usane atua oro taiala o anana fifo iu ia ilo utua awane itoe manatua se aimo sa molo tatua ima poma iole fala aya wane ingano le tatua inga tamasa ole ne paea ina ua sililo na faingata fatua tua ile atua samoa ua tasia loyo faiva awane ivale tuulima le fatu watu wanga waio lima se moe moe fou mase samoa manuia se moe moe fou mase samoa manuia Si foga ba tago fie o le tofa na mulo ulu Paloni Brown mai ele o le vai masima i Sante Leki Utah po Salt Lake City Utah ia ma le pese fou le na o tama fou a he fere le yaku lungo le taute ia a matama ia i le lava yaso le walu le nei vai yaso o toi au vatu le pese le ona na sent mai e le sunga ya mata ilinga pasi le fasi pese ana na le ingi mea kamalea lenga ua fia ioi wa e manuia ioi lana vaenga fai uio lea ia na inisio fatunga fou ia tala e fai mai a o se ua fia ina pese ia o ia se a le fia fakua se pese o le vi o le fast o ai a le fia fatuina se vi o se vaenga fai ma se tai e muli tai le musumusunga le nganga pa ia e faalangolango ma faamoemoe i le atua e amana ia le fanonga ma le tuumumusu ma le auenga tangata iyo o le ala fo ila lea e afuai ona tele o ila tau watusia vi o fatunga ia wa fo i e fa matalatalai a le o le fast o le lauri le mali e toa o tai ia mvaenga mo fa pena tasila lea tamali so nga bishop fo ina bulo ulu Paloni Brown ia o se uso fo i o le sifo epikop e po le tofana bulo ulu o matangi Hena Brown ia mai savai sa fo tulafai ia mai uta manisi o fioanga ia o malie fo ima nisi o fioanga tu lowi tu tele mai tu langi au te fa talofa o folofa ia mo ufa felo ia tulpa ia mawolunga o Samoa mai lava yo na monga te tele se ia o se au pito iti male au tinifu le lalovao o le lumanai manuia o Samoa awa o le leiporo kalame e oa i whanau a o onga primary school, high school, colleges, university. Sole, ua mai tau umai tamaiti. E o mai nisi o le whanau, po e mato anta tuli mai o lantou matua na no mai afa mai oi asiata. You're on our TV 24/7.
e tā loa le wha iafi make sure mau te le to e whaalawelave le TV le to ina male oro matua a wana o lo wā tā male ata o Godfather e pi ilu mo le TV ma le tauta ia ea wha malo ma wha tā lo whātu Samoa malo le pale malo le ngā lulue ea fi tā itunga wa fo I fuanga balava singo le de yaso o mai o Samoa le pele Samoa matalasi o mai le yaso e fia ea po e maua le wha noa ia po afar fia afar wha noa po ki ngalo ulu ia po e maua fo I mawhatianga mai o le tino ia o a umalangona o le soifuanga o lo te tupu mawhea ai oe le nei taimi a walava nei e vai ma whaai titia le wha manu o le loto I le tua pe ia o tala le tamalo yopu re kuspa ia ele o yopu ngare kongu ma yopu e a talia e alana o mea lelei e whaafefea mea lelei ia wa o le soifuanga o tatou e pei tau te fia na o le blessings manuia ai a o sofia loa tatou ma lo fia I wha noanga o wha alavelave o mai o le tino o wha fitauli ma so o lava se vaenga wha tiata mai o le soifua ma reola e ona tatou mumuzurola ia lea ma tatou toe tepa I tua ma pei wa amir wha sala pei wa tatou fetu uaso le soifua ai wone o tatou maua I langona wha pena leanga o afionga le tua wha mai to every season there's a time there is a time and season to everything under the heaven and earth wha mai ia kaimi matau masuinga I mea uma I lalo le fonga ele po lalo o le langi o nungo le dei fonga ele lono winga o aso tatou te fia o aso tatou te whaanoanoa o aso tatou te ata o aso fo I tatou te whetangisi o aso le malosi e fo I la maso le vai le anga whabai fo I la apostolo Paulo o aso le e taunga le muai ma le taunga le muai a o a umanei mea tutupu le soifuanga ma le ola whamai leo yopu le ase mea la kako a saua mea le karia foi a walanga I rua tali I tatou te whea ngai ma tatou le soifuanga le nei o tali foi nei e lua tatou te toe whegilo hai ma tatou I seisi o langa pe ama vai le nei soifuanga o a tali e lua mua o le lelei ma le leanga o le soifuanga la le nei e le ingi mea ka uangi mea wha le ongo lua ioi e le ingi mea ta uangi mea wha le ongo lua le soifuanga le nei fa mai a fionga a le atua a ua e vevela makua vevela a faifo I ke maalili ia makua fudi e maalili va e le aia ma se fa be ma le ai e ku le va le vevela ma maalili e le ma se be fa pena e fa be mai e te tu le va le vevela ma maalili pe te tu I le va o le ma le leanga le ai a fa ye le longo winga le anga o le tau nuunga fo ila o le soifuanga le nei e pau fo ina o le mea tatou te I fo iai au na le ie ma le wha maoni au asa e wha maoni I me iti to fia o e pule I me tele o lo fale maia I le fia o lo wari le leinga ai a le lei au na le anga e ma le wha maoni e nā lua tuia o I whafo le mea o iai le tau whaitangi au e ma le lili vau anifo e vai la ia lono winga o oe fo I lari tangata lea e te whai mai o oe le ingi au e le e ke le au le a e ke le au le a e ke kūre o ngako kongu alope alope e sa o ile a ke e pikopo o le makua e alope a Nanga elengi me fa pe ngai lu morfinga ngalo le ku elengi kanga kai ku ngi va nga le rua me te tu ia le lei leanga sao se ioe e tu sa fo yo le tato faiva fa tu por filemu alanga e ia ia me sao e mar me se
a vai la tatou i le soifuanga le nei ia fa pena foi la me o lo tutupu le soifuanga a fa pea o le ai te le fia ona ua le manuia le vaenga fa upu fai sa e nau e manu malo malie ia lo loto malie lo finangalo e le mua uma ni va anselua la utala no hatu fo ia uia ia tatou fa salalau na yo uso a fa salalau o tou no tou la lafi mo tou fai mai tou te tutu le va ia ua tutu ai le va o le hale me ua iai ua fiwa la fie va ia kuaia e saplesi HRPP ioi e nano ufa ia tu e se le mali le matou a fola fa salalau tatia ia le vaenga le fa salalau le fio mai nu ale la tala no atu media awalanga le anavale alisi au mai ka inga malisi au wali inga fa mai o wele tu se vanga fa fa o wele tu ia nga papa va kwa o fu bali o fu le sa mo lipa o fu bali o fu le sap o fu mai le o fu le HRPP a o le tanga tale nei e tau talatu o leva na o fa ali la o vaenga o te tu wai leva ai o le vaenga nga o ku lai mai ai o ke le ku lai mai ai ona oni so tanga maybe o ke ainga ngisi leanga o Samoa o le fue la velave o muri vai feta ai o Samoa o le ainga o le ngafa o le tuia ana o so o wow mai kele o ainga le fast kele o ainga le HRPP kele o ainga le sap kele o ainga le Samoa le pa kele o ainga le ku ko kasi ai na mafua na o failoa lo tu langa o te tu wa ya o i le fatu tu ai le tu Samoa o tasi ona o mafua anga te tele ma mafua anga te tau e fale nganga ora o kur fa kua e fale nganga ia tu lo wa e o il tal e mala ma fa fe ngai ia la tu te mala le la foi le tu te sila silai por kalambele nei le ma fai nga lu pa nga ngor por kalambele nei so se aso e au ngoa ma so wafi say acknowledge le tua ma acknowledge ana fionga ma mai singa quote mai sina fa alu manga le lei e fa soa ma fua isia leanga o lo ku la inga ma o ma lo ma tu mau nga le ke ai so pule o ia pe ke fai mai o nga o ai o la auli o ke a o anga losa o isi le whatever le fasta pule foi o tope to te fai mai leanga o ai nga o pai mala fai ka fio lai mali li io to fina ngalo si la fia e le tua o le tua asiata ma te te yae o te tu mau le pati na o iloa o reise le tua a fai nga sa ungoa se kasi o aposkolo a Samoa veliamu mafoi a fai nga ang sa ungoa se kasi ka ika i orka koriko a fai nga sa ungoa makuku makeke fai fe au e fakasa mangisi ya fa fe nga a fai nga ku makeke ma matuale fia i fai nga wa yaisa yaile HRPP o ai la ka ko le ka ko le va ai manino ai le finangalo le tua ile nei vai nga fa ufai ia te o to ya fe mai atu loa so ko ya fe me se fai la to mai tala le wala le alu fai tonga fai ale o to sile silatu wa matua i pala lasi le anga tangata ia nai to tonu o le va o le fa tua ai sa le i karikongu sa ese o lato nau tai mongia o le upu moni a Samoa ma le upu tautino anga le oso le aki ngu pingi anga kangia ai anga fetawi mai a markenge le kulou lava si fatua le kasi le ka ai fala ai peia na ofa ya tu e ao nga ko ngafiki ai le umi e ao nga ko ngafiki ai le umi le anga ke sao mai le pelua na kalangar kus paia
E ke sao mai le perua le isi, ai lai whakarikari aku le perua. A o ila tau o malava. Nga amai ia ire finga ngalo le tua, e oifo e kuku whaakasi ma le la aulia le mali e toa. Makau ave le vaenga wha upufai, nga whaakuinga e le tua. Ai o ifu failo lako whaafia aka mamai, malo lato fia popoto le porokiki fo mai o lako aka mamai le porokiki. O mea ngā, kou ke whaia i pāki lai le o ka uaise i ngō le kua. Ia. Kou ke o ai kou ke kiki polo i le HRPP, o ifo le SAP, o ifo i isi pāki, o e ka kiki ei kou polo le anganga. Ai e le kua kou mea pio ngā, le anga e whaasa inga auange i ngalo, lau toi whaiatu. Ai ka uala me lea, lau kau kango ke isi ai le loloko. Iai, I'm gonna go deeper le me lea. Au ke pole ye la vaenga ye fai mai kara leanga ke au ke pole ye sa fai foi kara leanga kan ka ye Yesu sa fai foi kara leanga ka ka oposkolo ai se o fai kula mer ngai ele ma fai o nga sao mau ko mangu malo e ko kongor pa ki le ngai ye fatu tu ile tu sa mo utasi pe au ko le ola e kusai ma standard expectation ale kua kongor pakida. Ja, kama ken. Kama ken. Toi fa fonga le mai ya. Ka uar me lea. O tau o ma ia le o fakia o ko va. A fai o ko wolanga walanga ile ai ke le fakuang kala. O tau o ma ia i mai se mingiska. E wha leo ngolua e leo yengi kai ko olua i Samoa, lei fafo kai ko olua, e se kenge e lau mangu ia solo hai, mea uma whapenga, a o e malanga, e se fo i kenge e waku i wharkari malo, ha? Salvation, se koe whamenga. E le whaakanga inga e lea kua mea ia, e entai kongor paki lea. O le mafua anga fo i le nga a lewa i le clean up. Leanga ua whaasaungi le tua e teiklanga pāki le isi levo. So, e le kai sao ai mea ia wha pi o pā. Whaikaanga, mulilua, whaasokoma, whaakumola. O a umanga me uma, e le whaakanga inga o nga entai ko kongor pāki lea, i le isi la sanga le wala iai, le uka ko iai. Wangila. So le na fau tua tu lava ma tau longolongo atu ai pe ku ke fale ango. Wane. Nga alewe le tua nga fakanga. Me foi le sa mo awa ka ko ke. Awa foi ka ko ke ngau mai maue pe anga mai maue nga fakanga le tua. Se ikiringi e se vaenga lea e leo nga kusa o lako o langa ma langa e kau liai ma upui ai le vaenga fa upfai a ola carry ai le swafo Yesu o te langona o vaenga lea lena misi mai le launga sfa fianga inga foi le na fa bea ele manguia se paki e malaia le paki e whaonganga le suafo le tu. I think o le launga kongua le sa kaunga launga whaasa o le melea. E malaia le kangaka. E ola le wha maongi ko kongo se paki ua kaua i le suafo le tua. O le sa onga ngā o le preaching o le mea sa kaunga preachai. Ioi. O le sa onga ngā o le launga inga o le mea. Ele ka kaunga focus nga i le paki. Ai ka kaunga focus nga i le kangaka lai ko kongo le paki. Leanga ele nga sala se paki. Ai mawhaio nga sala kai mar kangaka kongo le paki. O nga lau whai ai leo le paki. Si? Ai se vaenga o ki fia whaasoa kua i le vaenga lea.
le anga sa ye le porokiki ko kongor kuspa ia I fainga malo e ala nga le o kire kari kongwai e mau ese ai o kire fa ka o ke e finga ngalo si fa fenga ngale no a ola ua ya ka kau o ke fa so a ko ia o kusa foi malo umala malama male o inga o we foi lo ka ma fa le nganga la nga ka ko wor fenga nga kuai o kala o fainga malo ile kupu male kupu fenga nga kuai tola pa war perils o fainga kupu mo fainga perfeka aru perfeka fa kuar kupu o le almenga fainga malo so sa ia al por kiki ai nga leanga loa kai o la leanga loa o la le fa maongi kai parpala loa isala edu ele parpala isala edu o nga ngofo parpala nga mi o leanga foi maleus kai isala edu o nga o e nga kai le kai mi male kai mi ai sa o sa ia le tu pe wa tu mat pe wa ka ulo lo ko me wa avaku yer mele o le mela lea a tatou vai la mo tou sirsila sa mo ile mele o tu la mai senga alau ele tua se yo ese vai fela o le palalasi le ngore au wali ia o le wali ia nga feo sofi nga sao mai ko kong o le va o le fa tua ile tua sa mo utasi ayo mai ua fa se inga o la ko mafau le nga u fa se inga o la ko ainga ke ro ko sa mo tasia le si mea le ai fa se mea e ese le fa le nga mea o lava ainga kulo ai mai se au ainga ele yango ya ki oe sa amu ya ki oe kai minga sa unge ke le kofi ya pike foi o ko yo sa kai minga le nga sa yo ainga ele yango kuso la ka ula o yarun pak ile parok ai ka miro e foi ofo mai o le fia po ko ya pela yaru se mea ya ele lo la audi o le ai fafasa ngu merkasi le la ia o fe kauia ya male ai fafasa fo le fastia si kusa e ke kamilo ko fa be ka la ila la yaru palo ka ala kamilo le si o ai nga onga e ku la imaya kama fo nga ko ka mi milo mai fa mai nga wa laki nga manguia oi e vai pikefu la ngor ko kai o tu lo la auler mari ko bala o kala o maya nga isingei ku lo kai e vai oi me siri wa manguia ia arula ia ke ai o ngi e fa sawa me la audi o ngi e fa sawa wa ngila o le fau kua le anga le anga o ko avea i ko suia le ala ua le anga ai para la si fa akasi le ala ua koe sola le fau kua le anga la filafi ai ma le anga yar fe ai matua ma le anga yar fe motu mare pau falawa ia ele leila le motu le pau falawa ai ua umanga faingi fale o fai ai le anga la le moku ua le pau falawa la ele umanga kokongi ngi loan mangi mea nga mafua nga fai pe nga mawaku o ngol poro ke kipo le alava si o le onga le ma le anga o le mele ai nga mafua uma mai ona la fa so lo te faiatu e mafua uma mai lava nei mea pe a e mauti noa ma e loa le mele ke pisai. So ladies and gentlemen, o asiata maritauta yae e le muli ona o se monge oso. Again and again and again, o te toi whaia tupea, ma o toi whaia tupea. O te tu mau lawai I le whaatua tua I le atua sa ma o tasi. Ma o te iloa mo mauti noa, la auli ale maali e toa. He is the chosen one. Mor kai miningi. Not forever. Yes, that's for sure. Lea ngai whao ngai lea tua lea kangaka ma lea kangaka e umma foi le kaimi o le lauli le mali e toa. E saulonga kaimi whailanga kaukua fulfill mea ele o mea uma e ia mea ua alau e lea tua mo lea kaimi I lea pirioka pau fo I o mea e mawhainga whaakanga e lea tua e ngalue ia I lea kai ma e o le alangolango inga I le kaimi o le kapingeka. A ho fo I le taimi ua whinga ngalo le tua la auli le mali e toa. It's about time e kakala I lo pelau e pei o nga whai e Elisaia e Elia ya Elisaia pasi le pelau e
susuange lau sunga e ao ngā ingisi ko finga wha malu pe ao ngā ingisi ko finga wha vā I fafu po o le alawa ai pasir pelaue o la ua ready Elisaia e fo yo Mose fa kai lau ngā ruenga le leinga e mai ai fa forfa ngau isala e mai ai kupiko ai pau o lea o le kala wha vau Mose e ke le kui kanganga e ke le o I kanana ai le fa angalo inga lau ngā ruenga le anga e le se kaunga pe anga le se amakanga a o le mea le Mose le ua ka penga Yosua nga ke ave le ngu forfulainga ai sa wia o ela au nga sa ua maria lo loko e ia ke kauleu si ka isi kai ai o le principle ma le awa onga le songa le mai ngei kala or kuspa ia e o ai perfeka e le ia si ako so don't expect la aulia le mali doa malanga ka penge ka to be 100%. I'm not expecting that either. Nga pauale mea le wo expecting o ni vaenga e mawhai ona lātou e whaa wai I le ngei kaimi mo le lumana I manuia ai maisi se o le koe whainga o le ami o kongu ma le sa ilinga o le ami o kongu sa moa pauanga a yaingi me le umanga whai la au le mali toa e I fo ile sikanga kai raise le tua who knows o le ke mai mo mai le lopo o so walo ele lopo o ele ke hika mai le ngei porkalame ai le lopo e kupunga mai o surunga kiki le isi kama ma le isi kengi e whaka ua le whainga o le pare mia o Samoa ai le taua so le mela le ai le yo tu le malolonga e fa si foi la utala e fa pea ele ia ma sesi e sau mai ma ko nga wenga fa media a to sila nei le media la wa ia au kango fa pasenge aku le media la ia Samoa Ivas furu pasenge HRPP ia pe au sei valus furu pasenge HRPP se furu lima pasenge SAP kama I pasenge a pe nga se rua pe koru ngisi o ke loa lai le media local media lai langolango le fast ia ai wa ko ke popole au ka ko ke popole iyo ka ko ke popole ele ya se me le ngale fia ngale afenga fasi e saulo iyo ngale afenga fasi e saulo ai sawar ka mi ki nga saule re pa ma mo long kama sawa pa ka ku ko dia ka fasi fa ma pe pese roma ai pe pese ma le waluma ai asa ka pu ai fa mai na fasi e saulo le tasi wafi ai fasi e ta vitali se fulu wafi vai it's not about a number va yo o media yo o ai me o kama pese ya o ai fo I fa ngale au pe pese la ko ia le la ka va ai po feang ngai ka mai pu ma ole ala la fi soro ile si au pepese renga kai mua mai ngai ru mo HRPP ia o foi fa pe ala mo le me ole o so le monge me le date na tu lava mo ta fau tu mo ta tu ala lu au to ma futa le ile tu ala nga eser ko anga le loku esero ma fanga ma fanga ma le tu ai o ke sau fai mai au me ile monge oso ia ua monge ngei la o le ala le mele la tupu ele ngare kasi le masinga le unga le mele e lima kausanga ia fa fonga mai la fast supporters il diaspora worldwide awa lava ngi o kokoyo ingi kongseki ma fa mai maua ko kaimi ele au li pepese ia le nga fe e mai ngei lu mar HRPP yes ami lengo mai mau I foko kaimi wa foi langa o le tele o tupe o le ta o to ya tunu I fafu o le kelenga o le kupe o le ngi usila Australia Amerika maka mi milo solo ai e o ai Samoa o vali mu ale wa ilo le paloka ora una kala au ko mai mau enko kaimi o foi konseki o makua fa kumu konseki Mr T o makua fa kumu konseki Misiru Kisua
makua I fully fa akumu kong seki angai kama pepese ia le vakula ko musika ko I subscribe kako ka alo fa penga wala ngor ka alo ngale o ifo fa mai langa na tausila tau e HRPP tatusi vi o ifo iluma le ala wa uma fa peala le mo le oso vale enga se masinga pe enga se kausanga elima kausanga ainga or maalo mai ingi usila mo fe lava ka ke vai ku ihai ia kangaka tulo ino ye dalu le filosofi fua daula mo ine mea ai o le me o le tangata musika kamai o le kama pese poko se ke vai va o le va le lifa fa pe le lifa ai se a le anga ka fao le HRPP ka fao for ka fast va for ka sap va for ka ka isi paki meaning a este ya o ia ke vai le ai lo vai nga fa fai alua o ia lango file mu mangu a o lo sau fo le akele mai maukala mai oso mai mongi oso se fa tu ala utala sia wole fa si foi la ukala sia wole o tu lo tatu wolo ile malolonga se fa tu ala utala sia wole o Victor le irsala na ukamau o se yuli al tamalea o se wo mai tele ya tia na lana te loa o kamalaia tele fa ula tu sa mo teva o tangata lea sama faia le ma por kalamele na yaso io le leo tu epa ke lo resir fi umar ko keli wa for ka karma kwa le leia e lua ka a faia leo ku le epa I samo e makwa le leia le wadi ia le la fa so toil le ori mali le o la kamale o se yuli le a foto no loa ia Victor Elisala mala ukama o kapu au mosodi o ukama ia le lei ke le wali ia le faingo le leo sko ingo kurepa ia tadiala ia yeruso ya tapu ia ele fain ai se i ukarangoa winga ya Victor wa ia ruai aya wa leva na iloa se uso o ia HRPP wala ngoa u ke public amala u fast eli fa pia ai tu te silofia a wale vala tu ai o ai ne tai miale nei a saule a le nei pa inga ile yo o mai tai mi muni e meli mala o kamai kua kalangoa mai ma aka mai ma me uma sai ai la le tai mi no o fai ya kelo saulu ngol te te ya e fai sin ka ka mai segment fuile le kongwa la le fai ngol le o tu lepa musu mai ora o kama musu mai o vole le fa mai e musu le upuia e musu le tala ma le lilo yo manatu e HRPP ai o ke le lo ai se uso po le me la fia ifua afat foi la tala utele lo po la me ala ina la fifua fato a o lo ya HRPP ina wa matalo na manu ai lunga ma peila na status foi le po sana sa no ngale sa fa yo winga ke lo po o lo sa fa te tau list time ai sa pe pena fa malo lo ma le FMP le ai to e hai po la tulanga sa ai but anyway o inga fa ko o lo ai isi nga ya wo HRPP wa ma fon o fa yetu o te le lo po le ale ma fu anga ele ka ka sa o mai ai pa it's okay e ka ke wo ai le ase me a fa inga pa wala me aru kanga kai ela ngolong a le mele o lo tami so lo fu tua ma e fatanga ka maseki foringa mai kele ai nga nga ai tua nei a walu lo marko inga faile leo ko faile leo ya no lo ngala ele ifia mana o saulanga no lo e sele vai nga fa it's okay ya o tanga tafu e fa manu yanga wala nga le leo le uso il pese ma tulanga fa pena ya o te leilo nei la pe toi fio mai le wali e faingi kong se ki ngai usila io ya walanga la a toi sau ne fa se kong se ki usila ma me mo le uso foi tele ni sau tele ngolango fa mo o ku ma lo si fa mo ai fa fitai la langa le o ma o lo atunga le va henga fa fa tu lo no winga a o mai la foi la ngai usila a sau la se uso o Victor ele ai foi ma sau lango e fa ia ma ora kai mi fo o ke va ia ngai usila ora kai fo ngau ke fa ia in ka umor fast aua
aua ngi me moskai me roi se ia kong seki ia vai le mana yo me o fanga sa o kwai luma e tate wo pea o te alofa pea ia te oe leuso a o se upu lo to lango ma o te fai uma fo fans al tau te ia e matangata no fo au kilani. Don't even waste your time. Oi pea au supporters al HRPP for the next 5 years. E oi. O fo ilanga e fa pena le fai ngore soifuanga. Ia le na. E fa pena fo ila isi au wadi ia o ke va vai ko fo. Lesi au ri pese ia le o ke va fo ile ususu mai nga pese ma me fa pena. Pia mana ia, what do you think? Pia mana ia le tatu ta alo si sau kot fara ofisili e vanga le. Tator malolonga. Tator malolonga langa le ko ai ko ngu kot fara. Si tato wo tato issues. Au te loa. Mana ia ia tato walu ai lo le mele na. E mana ia. Tato walu le mele na. E vetu la utala. Ke leo isi ka ngaka ia nga isi mai a un pe whainga ruenga. Mahalia ia. Ola. Ioe. E o foi la lesi mai ko kele la o HRPP. Vai ko mai kai ngaro ko fanga. Se le ngoa. Io vai tu le savu le ato au nei to me monta to taimi. Io. Ai si fa kula ri se o kala le. Te lo fa to a o lo nei. Tangata to a tele o tangata na office so wangi ai pepa fainga luenga. Job offer o le sei. For the last 4 years, ko kilo oko HRPP. Oh my good boy. Mo ilava. Te lo uto fa tu nei se uto olua. O va ai ku ngai le si au ku oli nga pe lua e pe ko rupe pa fai nga luenga tangi tala mai ma fai mai fiso so angi. Ya. Pepa fai ngaruenga tau ala mai sia wo pulesilio de tasi market mako woisa mo le kau o mainga la wo ngofo mau i malo uva ia kunga oka ngaka mua ia le HRPP ma oka kashia kalie a fai me kanga ukala e kalie ia lavi ai Sud. Ka o kai. A oisi la inga ruenga fa vai kaimi. Ia. Oisi la inga ruenga fa vai kaimi ngo uanga le lei iai mo ua lofa iai. Oisi fo i through mai ainga o se o rua. Yes. Oisi fo i through mai runga ngai por kalame. So e pepa fai ngā ruenga mai kei ro oi. E ki ngā le fai ngā kā. Koe o lo ko akuli ia tole foa lai fa fonga mai le fionga ia tuala tole foa Larry Lavia o ke halu ia yu ke kalosanga ia malia mai fa mai ko le foa isi kai mia asiaka kai ko kele u ainga o mai ai le kele ainga iskanka le o admit sa o kele ainga o kele roa a ole loko e komo ile alofa oi meli mai kua saule nga malie asiata we watch your show o le ama au oi ai oso e nga me or paro kare ngoso enge HRPP esa ari pese singa HRPP ya elea faina pa wale mea ola uka kalo ile kua be honest to people ko ke kalango ai ma ko kausa o yai le nga le ya o ko kausa o yai awange e o ko le kausa o a le nga o ko sala ngai lu mo le kua awange e ko le kausa o ai kangaka asiaka nga ma wer pe fainga ruenga ko o mai yai ka u kangaka ioi a umalonga e sungua mo fai o kala nga e fai lo yai ia ai anga le ai ya le inga la mo ke le ngofo ma Tanto word balolonga foi mai fa velo I got father rungo tanto programme il San, mi si o kamar fale mo se vali le le vale kako vale mo le sisi
Se fale mo I voti. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te miti ngā, o le maliu maleoti. Mili mai loa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Au ase tau whaamama a menga, mo to e saunga, o le pele I a te oe. Whaafiso tai noa, matangi a mosa, I le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika, whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo latou soifua mātanga o fie, mo le la le lei, au le lei. Whawhiso te iloa, matangi a mosa I le olu o tasi, walu o noiva. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure? Waves and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up, guys? Lupe Soreina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Jaimolo wajile uta tonu le jula lima fi fa lo ya ju Godfather le atu wele de vanga o le fi su mai haere mai talo fa ni Maro se fo. So mai o yang ngai au tele e ko ruanga ka mai ka ingo mai ngai Ilo ngo mai so mai. Nei e ruanga ka mai ka ingo mai ngai mai was it Brisbane see Brisbane Oh yeah. so mai e kere ko no e fa pe o ka fe se kala Langa so kai mi so o leo. Ye isu engi leo ngi FBI Ya vo avo leo ngaru lo. Oi ya saula la wai ka mai ka ing sa wangi pe ya se undercover O so foske. le yo me nga fa ye so sama au mai ya chama tai ya foi masia masionalo malanga mai Australia il tato to mafutanga nei ile ya na mai la tau mafutanga le la ya ai maua malo lafo ai o le lave na mai transfer E la e sa online. Visa. Ini sih cash. No cash. Ya. Atara fatuari. Mai le ya so le savidi markimo. Fia la va. Fatim kim volo e maru mo le fia. Ya fabro foni kai mi ka mai ka ke vai. Ya ka ko fancy a mas vole. Si la mo sa mo e un kulanga. Kele. Malo fa avtai le ya so. Ya te tau mai o le faila u fa so manaya. Ona o atani ma fa ya tula u tala le matou ainga. I lo fia atai le si au vaenga lea na ma fiso soani ai ina ua tau fetangisi mai ma I pepa fai ngā ruenga. E lea fai na isi lai tate vai. Sole. A lo kri vai kunga, sole. HRPP malos. E le fai ngā li cha pipi. Al mera le for coming ya o
Al fai ko Ai, mingi le la fo le. e fai ko mingi le anga So la sungu ai ko kope ko le la ko papa. ai wa man fai la utala ole au pepese uma yang o vai ku nga le kaula mua mai i fa la ulo al HRPP ma me uma o kama fo nga nga o fia mau se kala ngi usila la o ngi usila ia el matuata foi le fa la ulo a Dwy fans au ngi mai mau se temi o ia ia ore e riba ka usanga la ka ko fai fa penga Ava fe ke o kuma se lunch. Ye ba se online transfer. Ngare umanga ayo lunch ko fa singo ai awor kere ad fa. Awa foi la langa o kama mua ia le popoto fa foringa ia la ia inde. O vai ku sikenge pese ia sole. E maka o kia fo ia li ile o vai ku nga sole ko akeli. Oh. O ke fa ko kai mo mo o vai ku kele la fa ku pese sole. Me fo ka ke fiu fa ka si pese fo pa sa. Al kai mi dang fa nge pa o ka le sa o la. Ke le o va mari toru se fu pese fo. Ada pese mua la fo ida pese ka kama ka idinga pasi. Pese kongwa. Tasi le na pese. Eu ki uma ya pese la. Tasi le na pese o tele ne taule mo e fale sure to o ide io e. Wa ang fa ko o pese yang fa e le banga le chapipi. Na pese le kola me ho nga kupu mo amo ka wa. Le ai mo se me okupu. La nga pese. Watalava ele ko que pese watalava o faita o tfo mai le fase a le skanga kanga nga wale maruia le HRPP fa mai fa fe nge na nge ko nga me fa penga o le wa kaulo ko lu fa mai o le wa kaulo ko lu ka ruai nge me o pepe fo le pepe a fe kala ale la wale nge me fa fe ran ko cancel ar mai kanga e wala nga me fainga cancel i simbea ai le me fainga ko cancel se mai kanga foi le foi ngel fa ma ba venga fast ya ngala inga atalo atuli to dele ya me se fo so tato atunu ya ile fa fa va tiwa au lo lungo le tato por colame ya ele dei vanga o le fiafi o lea o vava yatu tole pega se furu ali ko malo yo o ye fai kauri so la corva ya so lulu a corva so kan fai pa loka o le tala fa no o le tu malo si umu o le ua mai ale la to final result o le final count o le la ua fordinga mai ua manu malo ale independent o ko foi ia le to fa longo le o lo o tau va mai le fua o le tutu atasi ai e maua mai o fa dala mai i la to o lo i tonu tasi le ai tu malo na matua mi ai lava ona tau fetu tu na i le faitau ngasao ke le fesasi ya isai ia a o le la ya tangi mai o mai a ia ma ua fa ai u faita wina i lona faitaunga alo ia muri o le ala ua manuia wale manuia le tau mafainga ia a sitasi o sui matua ia le tau fatu uan si leota wale manuia le tau mafainga tu uan si leota ai o le ua fōringa mai ua sao le vaa o le sui tu to tasi ia le tau fa ia whaalongo ia o le swinga le na o le isi swinga le sa fa ilo atu le aso na nafi o le swinga mai le tu malo sa fatalua mai al faitonga mua sa sili ia palota le tofa ia afionga tu pai Memphis e pe tai la le o umona te faile faitonga lo na lua ile aso na nafi dasile na itu malo o le ua ia ile swinga ua manu malo ma ia ile no fall HRPP le fionga ya pai tu ya pai ia o le isi swinga mata ina toe matautia o le swinga le sui mai i palau di lua ya melo ia fiu ma fa o le tane ma le fionga ya leota ma le tua mai foi
mo le fa manino ino le vaenga lea ina ia waifua de fa poleina le totele o ila tou o le supporters al fast tadia information jolo au mai tulo i le official finga palota ona o se vaenga na recitala ina ile amatanga ai o tou mautinoa e le o toi tu to tasi ia fiu ma le fionga ia fa o le tani fiu lea yona ma le fionga ia fa o le tani Bonifacio Vasa e le ai e le o toi tu to tasi ina ia fa manino ai ia ma le fisilingi e so o vo i o tatou ia i le fa tu ile tu sa mo tasi fast supporters le ai tadia ia na avatu ai lunga ono o le tūlanga sa o latou lesi talai le amatanga peitai wa manino a au fala ma manino le matole vai o le fast o le tasi na no foa manu malo o le fast ia ko ke pole fiafiale observa mai si ila to li poti mai tūlanga fa pena ele a faina lea ai na ia no fo manino ai o le suinga la le sa ia mai le faitaunga mua sa lua pa lota na sili ai ia fiu fiu fo ilea pa o yona sa lua pa lota na sili mai ai fiu yona peita o le suinga le o to sui mai ai na po a le fato a o mo le news nei le vaveao kasi ale pa lo kale o sili au e sira fia la le atawa wa mana tua o le sui fo ilea le ngatiki la wapi sui da fiu fa le tani a e ke sira fia la paro kai kasile o si dir kakam paro kai o paro kar kakam mo Mr Falai le se mai o tanga ta Mr Falai kamaro chevik maka kia le paro kai kumaro le si dir kasia ma le pa le aro fo ya ko se fo ko sui lai mana tua le final o se final lo ngo fai ka fa se fulu me ala va ele to ia la se swing o le vai this is their official results ele to ia la se swinga po le ase si vai le nga o le wa mai le fai tonga muri le ma le fai tonga lo ia fo ila le no wingo la tamo fa o no jevik le na malanga mai lava i melepone o le kanga ka kongu wale le ua mawai paro kare kasire sidi maka o kia fo i ngei ka o le tūlanga la le ta o to mai ai i le whai numero langa o aru ele ta o le aru ele ta porokalame a le ua uto e vai to fo le uto e secure ia o le no foa le sa le uto e fatu mawina fo le no foa o sa nganga fa sa nganga fa i le vaenga le ia o sanga nga fa fo yo felea o ina i sale moa le ia tangaloa pesa i tangaloa ta sila le no fo le u fa tu mawina le o secure my chest now la u fa tu mawina mo le HRPP ya le fo o te loe o le numero le ta u vatu taimi nei o se numero fa le tu maulanga o le ana ngata mai na fa mawina mai ta tu numero o le tu langa le o no fo secure foi le fai con ronga lua le wai o mai ai le ko but o le ma o mai la update just now le ya tau o se fulu ma le tasi no fo o mai au no fai tawina ma confirm o fast se fulu ma le tasi lima le HRPP tasi le sap ai lua tu to tasi tu sala o le latest le na le wai nei se fulu ma le tasi le fast tu maul HRPP le lima tasi le sap o le sap le kasi o le tofa le tinu ia ma le lua tu to tasi ia ma le tu mai foila le numero le ta auto mai le fai tonga mudi o le fai kaunga le nga faka akia mai ai le preliminary count lea mar fai taunga le te ma o I fo ia ka kaunga uma ka oko ia e kaunga mai fo kaunga ia langa ngai suka kasi pe lu le we tu sa le uma na toi fai le include ai le ese tu so a fuala i si tu o ka oko so ka oko le we le taimi le nei ai e tau ona uma e pe a fa pe e le to ia ni suinga le atawa e tau na uma enga o le taoto lea te tauna taoto mai ai tolu se furu ma le lua
walanga a fatu mawina supply tonu ia o le atinu o fale o mavaenga ma le fionga sa fa pito ia tua ilola ia le independence ia mana tua fo ila o le tolu se furu ma le lua le o le wa include lava ma fa o le tani Bonifacio mana tua mai la ia tuto tasi e tolu o le tuto tasi si umu le u fa maonia o le kuko kasi ha vaisinga no lua moto pua ma le tuto tasi e fangaloa mau le tolu ai ia tuto tasi e lua la kuko kasi le u mau kingoa le u umana faita wala ngala ile ito e faia faita nga fa lua mau tino o va fonti ai ava pe uma e o le tulanga le na lono winga e na o le tolu wano fua tuto tasi walanga le sa to pa u le lua mai le sona nafi ona na yai le au mai nga fu le wa sili e tu pe taila o le la u fa mauni mai ua le manuia le to fa ia tu on siliota so or ka ko ngala le ka nga ka o ko ai le final count more independence ai tolu le sap a sumar ko lu le HRPP ona mau ai lola ia le o tatu numera e 5 se fulu male tas ia lima maleongo na 5 se fulu male tas lono winga la a fa pela e alu su tanga va tele wale la tata alo ye numera fa te tinga o tangata ie tau le ye fo ile o faleta tasi tu so faleta tasi ma fa sale le anga lua tasi le nai tu malo o le fela ta ia tu langa o palota so o le taimi le nei lai fa a wau le faitau nga mo faleta tasi mana tua mai foi o le va o manu le leua une ia ma le fionga ile ma faumuina o papo so o la e tu langa o lai mua manu le leua ai mana tua mai o le fatua a mata ona fa popo ai loa ma special palota fa pitoa o le isi tau vanga la fo i tau filiva a mai ma va la lata o le tau vanga fa sale le anga lua i le va o le fionga ia mangele se kati fiaui ma le fionga ia va e lua o le taimi nei o lai mua le fionga ia va e lua pe se furu lima e paloka ngai vai idoi se mea fa pena ia o le foi la le fa popo ia i ma palota fa pitoa lono winga e ono fisu ia inu mera nei po le alava po fa tu mawina ia po sui tulanga lono winga fa le tatasi mai na ia fa saleanga ia mana inisi lava fo yo isi tu malo ai a fuala ia ile ia joba se tatu to fo ila ia tu fo la kala file si ta fa so ai wa a fa pe le ai se isi me to suia or ka ko ngale ka ko mai isi ka ko wa mio now tao mo independence o feo le sab para HRPP ele lifa ia se lango independence i lau fa to fala inga sa mai tau i mea wa uma na la to fa ilo mai le atu min pe foi ki mai ma mo siumu siumu ke ringa le ko lua le ki ya mo e mo foli le fast ki mai ya vanga e sanga le o sape o se kuangai so ke no ki mai mo foli foi le fast i meu paroka mo okay lela wa mawale si lela wa maile si fa maunianga o fala tasi o le wa maile si update o fala tasi to fo ila to update mai ka kala fi fa mole misa lela wa yele swinga pe ya vali sa o fa ya tu le no fa to fala tasi lela fo ringa mai o man o to manu malo fa muina o papo o ko foi le o manu malo fa muina mana tu mai lela wa taulana pa u ila le numera ya tolutas ai ata to wo ile confirmation lo ila wa me ile HRPP le ono
la ua me i leo no e update tali tatou numero secure now la tatara no ala i le vaisua lea Yeah. e kolu le lei mangu le ua ngau Yeah. tolu le lei tasi le HRPP tasi le tuto tasi ma le fast a e fua ia vai moso ua whakangofia la kou koe avere malo i o i alpea Yeah. o la ko le kongi. ana tua mai o le sa ia la tau lava tau o leva no fo le tu malo o leva no fo se matou no i vai moso o le no fo i le anga o leva fo ina no fo mai ai le fionga ta mar fali Yeah. matai a vise siu ma disi o leva na sa fai fo di tofi awanga alo ko kasiar ngulia ele kai ala me ipole har fa popo e isi tama i tu lo fo i ale pe ma isi e ma lo sia ma tele lo la vai moso aen ole taimia no vai e tuai o tonu mai e su yo vai moso yo ya ole ala le ma lo la ma ole ala me a mo pe fa pe vai loing Yeah. Me sale chapipi suire chapipi o nge fa sin kelo palok. Lena? Ka baila male, ma suire fast. a fila lena ai a to wo i foi numera ana malo lola une fa te tinga Yeah. malo ia walanga langa ile a desi suyo le ole tuto tasi anga malo lola e o uma pa rokanga ia Yeah, manu ia manu le wole a to val paritasal ia ele vaina so far la tamine wale mlalna le famo kilo ku tatu lipoti mana inisio tatu to mai Samoa ia le la o secure ia le no fo mo fleta la to fleta tas le la falling mai o le o se ele HRPP mo le nei pa inga so lono winga o ta to le to mai le tamine nei Luas furu o mang fai. almana ia so se fulu ma le tasi le fast tasi le sab lua tuto tasi ia ma le ono HRPP le wai faitonga fa lua le por faitonga muri Yeah. faitonga lo ia Yeah. le wa va tulunga mor sir fia le totele ia ese mai ai la ile siata le e to te sir sila mai ai lunga lo no winga la o le fisu ia inga yo fai numera to fo ile le tatala le a to wai il vainga le le na sa no tuto tasi wa ka ku ko ka si vai singa ngorua o fanga loa va fonki Yeah. ia ma siumu siumu le confirm mai o le tolu uma le te yo Yeah, es swing o fast. Mokwa, Yeah. mau, masiumu. Anga i mo fast ya ko kasi le. ia manaya tele yo o lo foi na le ngor mangingo yo madino yo le forasanga le tele ole au tuto tasi so ole numero la le tuto tasi auto sila nei la ai tu maua i fai numero nei pe me il tuto tasi mana tu mai Samoa nga ole lua su marfiku wango mela e mo mia e fatu ina il fai nga malo 27 Yeah. pa wanga fai numero e mo mia so isi lo fai numero e lunga tu ya ole matua fa poponga ile nga tore malosi ya ole tulanga fo i le ono mawai o le lua vai tonu Yeah. wa fo ile swing on vai ngole tula fo no me sure fa vai ma te win fa vai ya kele upu makala fai ka ngor ngi paro ka so le yako Ele ese kuko kasi e fia lusi kua ngai. Ole fanga le fa mo mo le kuko kasi fa palingia le e palo ka le kua ngai ma le fanga malo. Ole vai kuli kule e kaunga o le fast pa fa e le pro ke ki ma fa la ko e ku malo. Pe mo se me fast pe ai e la vale ngai le ngai fast. Pa fa ngofie me ari kumalo pa fa ola ko fo e ngau fa ile fa me le mo kumalo o la ulea la vatula uia fa sole a to blocketi wala nga po le ama le e
E le ai so le ai ma so ta jonunga e to ye se te swinga te le numero nei. E le ai langa or kako lola fo i leanga pa roka le so lulu. Na fa ingo tangata. Na to afe montupu. Yeah. E ui lo tatou wa ya tule a taua e mea pila ma mea matautia. Peila ona reportia mai a pululans polu malangi ke soma. Le tangata fo ile tangata fo stamal se rile ngala ko paroka la ko umu paroka ka kai longa ingoa. Yeah. Kau kia hor ngabe. E matautia. Mo kau kia. Fa fen ko pule mea. Ka se me rin ko por pio ka kale ko official ke me fenga paroka. Wa fo ma kau fo yo fenga pa vai ngala ngin ka fio filio ako ka ko samo. Mo ako puela. Logolua ko fai kula nga lima. Fenga mea. Le menga le ngala ka fio filio ka ko o wa. Sa ka ko paroka, sa ka ko skala ko faf. Anga o maka ka samo. O menge lua o le aka. Ma kula nga lima. Fingerprints. A faila o kama ele skala mai I malo le lei I think or vai mo kolu ya vai mo kolu a faila ele skala le skamba ia mango ku le a funga faila nga wheelchair ele skala la ile solulu o nga mga ai al pe ele skala nomo ai la ko ele skala le ela ko e palo ka le solele o mo fai ka ka palo ka le solulu na o fesi ke le la vala fa fe fea nga palo ka ka le fa palo ka kamale fa fe nga fai iliaka e ma sanga kamale mar ka le fa palo a fe ku la nga limpa matara ke le nga fa malo e fa me ku la nga limpa ngai awang se palo ole ke le yo fesi le ku la I man ka ku A foi lo te fai atu e o ele palo tasi umu. Yeah. E o ele palo ka safa kalua. Yeah. Au ke lo foi ele ngar pau yo fale palo talela tatu. Fale ata mo. O ka le amonga mare fa fai ngo fai kaunga. A o le to tele o le au le fa maoni le. Tu sa o I le na te lo ai. O I fo I sa mo mara fa fonga mo. O ke le loa le tio sa ikula e pa mali mongi. Yeah. Mai foi lá ele que ele tele vai a sai mai fia me. I don't know, have que ele lo que tele vai a sai mai fia me, tele vai a sai mai ia. Pau kanga kai ma kwa sai ia. HRPP. A olea e ma ua mai ia. Olea ke le au vai ngai o ma fai me pila I. Ma tua manino lava. Vai tu foi o fai tau palo ka mai diskanga kamoronga o fu HRPP. Ya o menga sa mo kwa le ka ko misinga fenga paro kang fa kanga ska ka la ku mas koinga por koinga fast por koinga sap por koinga le chapipi misa ya la ka le stinga a vai o lo winga na le o le tele io ka fisili tu no fo I le fionga kom sino fenga palo ta te loile fengo fiela unga luenga ai mai mau e foi pe ana fa mauni uma matu mau a tangata nga lulu e la lo lau vavainga e pe yo lo loto ma le tulanga o lo no tai ai asi le sila ku me le ku kupu mai kusa o le mele nga unga wel HRPP e manga o ka ke ka ngofie lafo I kusa pe o ka longa la ka pi ma ka longa vodi e mana na o tau te ta ngofie lafo lo ia ile malo o ko si le sila mai e fai kaunga paro kale a dosi sila mai fai taunga now po o se scrutinia po o se komiki po o se a ele ka kaunga fai ia ko inga ofu yo ne kau ke le ro ko dosi sila tula ia 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 e na va tu fa pena lo bingola ta fa matalanga ia tatou ia te uia le atua ele o ave sea lo fa tuanga ile nga ruenga mai ai al matanga ruenga al komisio fenga palota e ui ile kele upu makala malipoki o lo au mai ai ole a tu tasi pe ia le favor tau tai bol favor ia pili ia le winga o fa matalanga awalanga o se fainga palo ka mua le ngai ale fionga ia tu ia felolo ai o se fainga palo ka mua fo ile ngai ua tato va ai swinga te tele nei ma mea nei now o swinga mo lelele
Whaamata o mea tonu nei sa te taula na tatou o mai ai mai le amakanga. Walanga o le ufisiri umakanga kari akau. E le whaapea ia wa aka ko ono i kaimi o le misio. E le whaapea mea le misio nga whai. E le whaapea nao. Whaamata o le awa tatou wa ainga loa tatou wa aia le whainga sa ongo le mea. Wa ufisiri nga le wa saulo mafofau. Whaamata o mea ian tatou wa ai mua o mea kope lau. Ai whaamata o le whainga le e sa te tau ona whai ei. O whea lava le ku e ki kilo iai. Who knows? Ia, sa o whaalongolongo e komisinga whainga pāroka o kari fesili i whaale kongo. Sa ia ka ua ai, o ngisi o tele o whaale kongo le ia. O kakanga whai training elite turn up i training. Ia o fesili, lemme ngā reing whawhainga runga pēr whairi o kungia onga. O kero kanka ia ngā mai mkanga runga le mālo. Ia, ma private sector. Kele whakamala. O ngisi ngā koe o esema le mangalu ngala fa nga paroka o le kelo la konga ko sosoangi e se lau ka fa reserve fa le o ko fa longo wingo kelo nga ka ngo ele training le leifo o la o a isa fa kio i sa ka un kar sanga ka ku ngusila maka ka os ka skalia ma pacifica e o ko fa le lima super senge o ngalu ngale pinka ko fa en fa nga sosoangi le simaro a me se mo fa nga paroka ele ko ngusila ka ba ku soso a me se ole o meu masangi i fa ba malo me fa pengi o le me pito i leanga le a taua le na fatura utala so le o le tau tala no ai le election general election o le fainga filifilinga le atunu ele ka kaunga o ia ingi fainga paro kanis langa le sa no le fiona komisinga ia failo ngor vai keli. Now, yes, e mo ia be ka ulongo mali ai o tuore na fa matalanga. E le o ka oko le lei mai e se tūlanga o ai la e tua ia le namea. O le fisiri sa olanga a vai la o mako ai ngā fai e sa ola o le vai kele marvalea o ai la e tua ia mea. Miska o fai ngā paroka. O ia ngai kaunga whausuka ia ngungi whafoe susongi o le paroka a Samo. O mo kwa file mu ar min skafa nga paroka. Ya o tatou ala winga le na le na tafaya tua. Ya Samo. A wana I tatou la fotasi. Pe o fa tu ya lo fa tu tuanga le atawa. E lo fa tu tuanga. E a yaini swing o le final count le. E le kekele. Le au ka ko va yo to me. O le ale va ngo le ai. Ai aka ko walu lo I ko ai nga swinga fo ile le nga mo ia mai le paloka ko lu se fulu mo ku por se fulu mo ku ai uma e o ku le so kofi walu te tau falo ngolongo pe o le so nga ia le wa so lua ko o kai au mas a o ku ngeila ile so tofi ai saunga sawa mai le ngu mela la ki fa pengi sawa I lunga ku kusa pe siria ku foi ke lo la ukala e siria ka ko malepi Si ko fai. Si ko fai nga paroka. Ora le se mea ka ko no arma ku fa au leanga. A meangi ka ko pisa ko ili ka fai nga paroka. Ma ko ka ko pisa nga kupurole mele masaro mirs na pilex. Saka ku siringia na kali already. Alu binga na lele no fai atu. Le atawa. It will never happen. I'm telling you that it should not happen. Yeah. This is too big. If I say oh you say me le. Now kala le look fer. Luas for fiku. Luas for valu no suiva ko furu ko kasi ko lua. Ka o kasi ngumela. Le vale we. A uma e le kala fa so pikor finga balo ko umfo so soa. Le ai la tau ar paro karan ke. Ale lua lima. Finga wao ngofo ya inga. Nga ngofo ya inga, nga sawa ya inga, ngofo ya inga. Su error ko kasi kurou ya kuala. Ia alu la ia fai mo su fo inga makangi le nga makanga dropless vai nga richa pipi. Ai nga ngofo ma ya fai ka nga mua. Ngofo ma ya nga sa fai ka nga lua. Ai a uma e fai ka nga lua le o ka ko vai ngi suinga makua maka ukia. Ai ngo ko ilalo ai fa ko ile. Ona tatou I lolo e Samoa. Ua matua I whaamalo sia mauso whaia.
ia ko vai kala kula e panga e mai sa mo observa le ngofia fa mai wa ko fese malo longa le kam are en maka o malolo ai ke fa le pu para singeia kama ia ko zole ngeia kama ko ngasela wa fele ngale skala akele ngoi orko kele yo kakari paro ka fo kele yo kakari paro no vinga se me por bar su wa fele nga pa iva su wa fele paro so o kele mana tua mai le ia taua o ngu mela ia le wa makar kai mingi le wa fa ya tu sa wa orko kele o ngu mela ia le nga pa loka le so lulu o ngu mela le HRPP o ngu mela le HRPP le anga o le to tele yo tangata whainga luenga ia malo HRPP le wo fa yatu o le to tele le na le ia kwa ingangu mela le aka ko vavai ele ima fa kaule special votes nga man to tau fa tau le fa kaule sko nga ai ale wo mo ai sa tau announce na film tu langa fa pena kusala o le nga fa ilo mai nga le afi nga kango le vai le afi nga I kumalo ili masfu markas na kai los furo i kumalo a foi lo te fai atu ai ole aka ko va ai se ngao inga kele le la fai paro karngi ele skama ngoi or ngoi pula ma ti pula ta sina me le ta te fai atu wa uma na fai lo mai na le afe mo na tupuro ele a ko se lua fe ole au nga ngofo le vai langa e yai kumalo ele o yai la ko special vote fai e ku malo o le telefo isi tu malo akele ya o se furu mon ku pulu se furu o le tetele no vai tu ya o le tai toru se furu tai lima se furu ai mai se ai ku malo ku la ka ya pia ya o ku malo ai e tarfata yo pia le town area o na le tele langa o le tele le au no fu fai nga luenga ma le au no fu lisi ma tele tanga taina ai o ele ma se va enga ole a uma enga e ngo afeki uma ai le swinga tele o le balot ele ke swinga ka ngo afekta ai fa fonga le a tau le tala no mai sui le HRPP ma ko I confidence la vai le la tota mai no mera le ai e ngo kele le swinga na fa fonga ia ai la o fonga ko o le no ia Malaysia wari ia ai vai la tu tala fa mai ia ele o mautonu ele o ke mo paro ele mai ke mo fai kongo mari mo vai tatu I no ngara fa mo o le afe nga paro o se fulu afe Kusor mele la tatu va ai nei ya si tato watu tato malolonga le si kau koe vai aku po inga ingi update tato malolonga foi mai ya ona tato to ya fela ya si koe vai po ina ni so tato update mai Samoa SMI Soifua manuia malalangi ma o loo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao o ua lo ia Samoa I nei le mato ofisa o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tato ofisa nei Crispini Australia le o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand o oe malonga iwa. Affordable funerals o le tani mo te miti ngā o le maliu maleoti. Miri mai loa
o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu I lau maota e tala noa. Awa se tau whaamama a menga, mo to e saunginga, o le pele a te oe. Whaafiso tai noa matangi a mosa, I le mōpai o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teu wina, I mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo latou soifua mātanga o fie, ma le la lelei, au lelei. Whawhisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. And Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Toi whawhira ia tuli tali umai o le proklame I malolonga ina utoi suma limi unu tantale tu lai ono. Te tō whawahot Blue Wave TV me proklame tau te iae. A o tātou tali ai le whaitaunga winga ese le umi. O le whainga pālonta na o le se lau wawheta ngata na entaito I pālonta. A o le ala savari le lua vai aso. Only in Zamunda. Pea ngā Amerika e fia pili milionga ka kasera so. Silia le fase lau miliona le whaitau au whai. Tolu se lau fase lau miliona whaitau au whai Amerika. Yo pego inga usila. Filipino matua te le a Filipino te loa ia masainga e whaikau pirionga. Ai tasi a le aso au ina uma. And then we go to Samoa. Lua vai aso ele uma. Ai le itau tele ito e awhi whainga palota fia whaamalo atu i nisi o tātou new followers. O wawai atuli atua. Tole wa karikongu ka ngaka. Tangata fo isa mata la lafi. Wo mai. Lewa apia, lewa show themselves. Se mele lei. Awalanga sa pe sa fatua pola, sa fakwa pola, ele yango mai. Ale ala o malo le ta vanga fa ubfai. Ka ngu maka forfolanga. Yeah, le ala o show mai la, le wa identify and reveal themselves. Yeah. Wa papa kisoinga. Yeah, new converts. So say hello what you tato new converts ilungo tato por kalame. Iyo ilato welcome. Alato baptiso ina mfaolaina ya malili. Ya fatalo fatu afapea oesa tele na matamata nasa ele sapsa ele HPP welcome. Ya afapea fo le aite fale nga mea ya tonu I. It's okay. Ta wono sao mo tato YouTube. Mawainai tupi. Fatalo fatu joina malo ile sunga ya tauti anga senara ma fatu aulita au fo itala lesa afia ile tatu ofisa ya fa taile tu lo si foto tu lo si fo ona ya be fo ni so tatu fa afia ga malo ya o tala fa auto ai me se fo I le tatu tamato ina malo ia ai forka ko le grandfather o Litara, Miss Litara. Le tato lali ai soli.
mo kele ngai mau ngo pa loka ma fu ngalo ya unga lale Yeremia on me ngo sui kau va me we ma fu a ta lo fa tu to mama lo malo lale Yeremia nga ta foi leo ya tua ma tua to ina malo ia ina otara malo atu fatalo fatu ia madisia fa fia ngainga malo fa malo le orsai fa malo le tapwa Reverend Awatama ia foi wakalo ya udengo mo o Esera sa bele lo sunga le ka fada ri kwa mawa e mang fe au bele yeso au le anga ri Reverend Awatama Esera ayo mo fo ke fe kalo mo mede ka uma imu kwa mawa no langa mfafia nga lale Yeremia ya abese fo ya Reverend Awatama ya o si o to ina fo si anko ya fui le sea ya fui nai ya abese fo o Elia matou isa taua Swisala ya fatalo fatu le dei vai nga o le fiafi fatalo fa foi se uso ya bishop le fionga ya afa masanga tau pa u Norman Levy ya male fritua ya Marlene e matamata mai Dunedin South Island ya fatalo fatu mo folo fatu le vanga o le fiafi ya me se fo tato uma sa mo tato to mai o le ya lava sina swing foi le swing tele o ta to mai le faita unga falu ole por feito como muli ore alota salo umaro lo samo ele vanga o le fiafi ai yes Reverend Esela Awatama na malo atu fa fele ya tu le vanga fo le fiafi male no yo na tatu fa fia ngainga ai ma tu mai fo ila le atu tasi le vaenga te le o le fatu wina mai le tu o vanga fa le fatu tu le tu sa butas o tu langa fo ina ave ai na ave le HRPP po tu le epa ia nei fa fia ngainga tongia la tu la fonga tasi nei o vaenga na tasi ele fina ngalo le sunga le laude le mali toa ya wale o nga tasi ai mafainga fa vai mafainga tu mausa mana ya mai ai le HRPP o le o le mo le tale la na no fia mana o tate afe po ai ila to o saple sa tau va le sa o le tau vanga o le fainga palota e lo su kolu lako lo su tolu e anga ku mala ele mfenga la ko foi se malo fa foi ma ko lo su fiku a voi o le mawai a o lo mara mokanga o lo fa se ku angai e ku e mola e ku la ko valu awala ngol fisili la no ma fo anga sa o maila anga sa o mai ole o fela le malo lo ke faia ni la ko ngai la ko le mo se malo o le ku angai ngo e ku oh io venga me ele fio ese ele fa ko ese malo wo pa ke ele fio ese e manga o fio ku ngai ya ai wole malo le ku ngai anga ko la ko suye ku mai o se paia inga matautia le nei le to ulu le minister I think this is history I'm so miska uma yeah o le history le u fakuinga o se fainga malo matua pala lasi le nga faia pala lasi bingiska a wa fe lolo mai le taimi o fainga malo tu le epa sa pala lasi fa vaenga fa up fai o ia e tofi minister ai sa tu la mai anisi i le vaenga fa up fai sa maro simela ko o se history ngai le kala angol prokiki sa mo mal pacifica mal laulaki pala lasia le o le kuanga i le fai puli ai toi fo il tanga tai fai lo na manga e wa e me se la cosa ya con o li kai o mo si va ngale e con o fenga no sa oi no ngor fenga con ara o me laso ma tu a si la tu e to se furu le ma tu mai foi la e to se furu lima la tu le sa yai e sa su lima ma tu mai la e tanga tali i le na le halu palota o se ula yoane minister wa onga o se ula yoane la le wale mai tu sa pa u wa account fa nga yo pa u
pa nga mau ki ngong fa ma vai sa o nga nga ka nga ka ai lo o le se fa ko nga sili le fa ma vai na lo ta valea ba o pu ora nga na le ku sa e sili atu lo ngona lo o wale o to ya o ele lango lo ku malo fa ma vai lo ngai lo fia do ma fia kama e wa vai la o ele o le to ila lo popo yo na bo ile race le na ni ya ma se wa se ya se ula ko kasi ya mo ya nga ki mai le ma fange ma ia ma fia me ia ma win ma o la ki mai ya win na ko ya ngame ko so o whakanga kai kongol parmenge pao ngen ko whakubur parmenge waile whenga. La whaetura la utala lea le atau. O lea la uatali I le pepelo le awari ia. Lai si whaku ngela ukana lea. O e mana tua mai. O le whesiri le ngako whesiri umai. I ngā ua o esi. Makako karikari po whefo iai. Ai whai mai o le whinga ngalo la koi kumalo. Ai le wero ngei de. O e maua mai. Kua ingo I kumalo. O re kala ngā le ngā amai ngi wawa ia. O re kala ngā sau mamakamua. O re kala umar ngā le ngā mai whai mai. Le ai o le whinga ngalo a le o le mato I tū malo. Le a mau te tutu wai. O wheala o iei. Mako le whainga peng whaalililo whainga o mele au ngai iloi sesi. Ngā o ala whaila ko loko ili iloi. Wa ngai iloi kumalo, kau ke ilo uma. Tāwa pe koe fo I kumalo. Ore langa iei tangata na whisiringia. Ngā whisiri iei kumalo. Ai saura kalifa mai, ele ai o lai lau ke kuku ware fast. Wa mai tatou iei disi o lenga whai. A lela ua madua mauti noa I. Le ai ma seitu malo na toi fia iei. Now, sei whatura lau tala. O mau, koe fo iara lau kala ia mau. O le tangata tonu a lea. Ai va ai nei leo langa whaaporo kiki. E pei o le tangata lea pei ngā play. Ngā smart langa play. Koe punga I fafu. Ai le ingongo kia I le sapu. Ai o lea no o maua whawhatala. Whapea main whawhatala. O la ua tāpena mai e toe momoli o I le fast. O whawhakalanga. Ia. Se a menga so o su enga kwai o whangaloa. O su enga kwai whangaloa po I se whamaunia ngone melea. Ai mai le tala le se whamaunia. Ai o lona fina ngalo le o le ute longa o la ua toi fiaru le fast. O le reko le kau su e. O le reko le kau su e mau. Whaaluot fast. Kasi le HRPP. Kasi le SAP. Kasi le fast government. Wanga mo wao mei fast government. Pai kere o a whape fo yo se whinga ngaro le kumalo e le a whainga pe a whape o. Mo whaisang whakoe senga fo ima koe o le kumalo. O wala ngā le kumalo le kau kikiru le sui. O le sui e kaunga whai le kumalo se fofuanga. Ia ai mo le kumalo lava ia e karia le kumalo. Ia te au. Mandi, man to mana sau no sunga tai lau le male to le ko kadia se sora uria. Ubu ko sa sau. Ja, ja. O mana sau no lau le male to le ko kadia. Te se le uria. Tu lo. So ya te uia. Tu mawai pe le tu to tasi. Na ia. A wani vai nga io inga ma me uma fa pena. Ya, o lona le na finangalo ma o se a fai fo o le u fa monia lo na tulai. O lona vanoa le leia nei e toe make up his mind. Ma fai se me le lei mori tu malo o te fa vitaia. O le toe ma fai na toe tu i le fa tu tuanga le tu malo. Fa kai walanga e pe ana ta pisa atu le atua. E ia sui e tanga tai toe maua vanoa fa lua. E foi kangaka a waru e se ale akua wa uma ele ko ye se vango fa lua so ele o tangata uma foi ma wantu nga fa manu yanga nei o fa tu ina fa lua oi ya ongisi me o fa kosinga manga mea e si tatu fa talipea walanga ele na male laina ele asa foi ia tulanga o nei me o fa tosina ma toninga o palota tulanga fa pena ai mo tatu wa ia e me se ia ja wa ia I lo ulo to sa o moro ulo to mama
ele ai se fa tu ngai taun to ave tangata fa penei ka ko ho I me se sa that's me wa umang ave ye le ava ngo mua onia wa umang ave ye le ava ngo mua ele ai ele onge la au la kala le ele onge kanga kala ngo yo isi sui ngai awa o le mea tupu fo o tangata fa pene e fa le mautonu nga ko ya ma ko punga fo fafo e musu ele mana o sa weta wasa se nga ruenga ai manga o nga ofi mali e mai kong a to sila nei finga palo tana tene wa man tu o lona taimi mo le fa ko asa ur finga paloka a to sila Samoa ele fia sa we amor polonga ele fia sa we ui ala makiva ele fia sa we ui le fa mainga ai nga so o le HRPP wa nga ye loa fa pea e ko fo I mai o ko meki le HRPP ai o manga enga wale o lea ona alu lea to e move my il fast le foi la wo o le taimi o le taulau mea o le tutusa wale tainga malie le tulanga le taunu unga wo ye punga ese foi ele fia manga o sau e amor korusi o le fa mainga ele manga o sau nga lui ai oso o apor mingiska ka ko e lui me mame sa musu sau kele ye kala mame uma I walanga kele mai kala o cha pipi ai mana o oso apor mingiska fela o ye o tulanga foi la na le na fe tula utala le foi la o ko saur va o mangur fast ale foi la o mo fa fatala le foi la to mana to sau tonor fast e atau mai mo taimi ora o kali dinga mai mo for kaibi a faya e tulanga le leile na ia watu atonu mera me uma ai atau or fa mo mua ia me uma e alu uma suia le fa ko piko ko lenga o la mi lenga e piko ko lana le wingal na le na faya tula da la tala io ya ole tulanga le na e teach them a good lesson o tulanga fo ia fa mingi ska manga me uma ia mama wa nginga ko inga ye ko kele suira e fa ole vaenga le na ile va vai che ole o lua na suicide nia o vanga fa up fai le o le manuia la to mfainga ole fionga il suite ta ia leota ole fionga ya il suite leota lucky ia malela o confirm my nei ole to fai tu on si leota o suicide ngia I o vanga fa up fai ia o le manuia le tau mawhainga walanga o lea usa e ui o la ua manuia mai le tau mawhainga ale fast lava I oi I palau li lua le a taua ai peitai ia ua le manuia ia le tau mawhainga a le sa avea masui te tai ia ele ngata fo I la I lea ia o le tofa ia tu wana si ia ua le manuia e lea whaina I tūlanga faa whaipule ai le teritonunga e iai nisio ngā luenga e ono le lei iai lo la sifo iai lo la soifua tautua ma soifua on e walanga o mātutua fo I tulou le I soifua ke longa e ingisi ngā ranga e whikau I mō rao o tolu e mo ele I wha mō kua ele I wha mautuunga mai la mō ki ngofo so le ai whai atu la lautala ele fa pe o to fa ya tu a me ina ia tau tu se ma fa tu puse a tasile tu malo o ka kumu le kumu mai o la o page even tu o tau te ia ma tu a tumu mai message ma send mai tangata e la walunga mai tu langa o fenga fa to sina I ole li tu malo fon fitalai ia nga nga fa penga ai ka kia ia ta tia ia se tatou tutuli mata nga we pe o le tala e fai le ufi le tama ita yo sina se tatou tutuli mata nga po fea e tu ia walanga ia tia nga sen mai tangata
ia ai ni fa mau ni nga fatua amata ona fa so atuai pe ata to va ia tu masila tu Samoa ia wo on cases fa pe fa sinonga io wa fala no foi le ole fast ole lo mo kingo e ma korule le I fa confirming o ia mangele lai mamanu le ua sa oh ia man to foi manu le ua no winga o laki le o talaki o tuu ia o to fa manu le ua ia e o ia o le sa le final count le fionga le fongo fitalai ia ai ngata foi la ilia ia o le fionga ia mangeli mai se kati io o no winga la o suina mai le original ia marco los fulu lenga Ore misi de ska kama sore vai le ka ke kami so roi au ka fa de misi so oi pule ai oi se o mang sorry leo ore ri ka ke kami ari au ka fa ri ale ngalo ya u ka kama ia tasila le no fo ma tu no fo le o fa sare le anga mua o le no fo le la manu malo mai lava fast so ia jaula ia ta tia ia la le tangata ai fa fitai o le so o le fau o I fa sare le anga kasi ma palau di lua le tupu mai ai me le le so o le fau kusa wale nga sui ar kangaka ala ku ma wale lang mu o ila ia I vai moso tu lo fale tasi ia o le la ua atangia mai ia ua tafea le no fall fast o le ua se mai ia le no ia le HRPP mo le nei foi paia inga pe mai a uma tulanga o le faitaunga lo ia muli walu ai onga o le winga o la ukala o sui singia e faila la utala me o sui foi le tulanga fa tofinga le na le no fai tu le fionga ya le talaki le anga o io sui te ta o le upumoni lava foi o le sui pa le mia le ia le la o le taula o na fa moe lua ia o tu wansi o se sui singia ia a fa maunia mai foi la mar fai tonga fa sare le anga tolu le I pali tolu lono winga ua tolu ai ina singia o lea ua tawhewhea ia o la tonu fua sanga go kangaloa tangaloa poloa leisi tasile na sui o le foi tasila na sui le ufa mau nia mai foi le ufa mau ngia mai le HRPP sanga nga fa le ua mai alo na faitau nga fa ia le la ua manu malo mai ai ia le sui o le HRPP ia o le manu ia le tom fai ngā sunga tagaloa lea tagaloa tele pasi poloa mai ia fasalianga ia se tau atu la le atau au talia se tau atu la se ta tilo ma va ai ia wa me voia na fai le la tau sanga o le te tau va ia tu tau pangu pangu mai le to tele o nisi o tu malo e foi la sa fata lua la to ia me o fatu sina me vai nga fa pena ia ele tau mate ele tau wiso to tele ni so tu malo o le afai ur fa famsi wa ka wa kule pe lu su e boku ia ia sui ever famsi ui ave nga ia ora ko fatu o le la no fufua ia matai au fa yo le mele nai pule ia le tu malo fatu ai fo ia mai vela o ele to ina la no fo ia ngi su fa HRPP o le me ia e wale e alu le sui o le mele nai ale ave tu so ia fatu ai fo ia a dato tilo le e tu wala tala le la vatu o ta o yo ta o matematenga a fatu mawina la le fai numero le wa yai masui ia uta uto mai yai wangi ko finga e ko silsila ye ai me se la ni sile sao mai tono le
fa to ile to sa mo tas e feeling a kale au va ale ka ke vai ko e fa go fie pe mo fa ko pe mo confirm ka nga ilo nga mana ya e ke o ka su ya mai pa u ka ya o sui mauti no fo ie le sa mingi sky kai mo le fast te mi fo ie le ile pa inga le teni le sa o mai la le temi le nei na o le fionga ya mo pola ana rosa ko lupe o to lupe lauli ia marsunga lauli le mali to ya walanga le wa watu ia tulo ia leo talaki ia pina pauna na ko fala ko miska lo winga ya tangi mai a fa apea e taulu ai ne te wale toi fo i mai le sunga pali tele se vanga na ai tu o patatua ni fa masinonga mavaenga fa pena ai te uia ia tau te fai tau ai de me o le tau to mai mo nei taimi ai ka ko ke le fai ka winga fua le ma ave le fua anga wo ioi ai ata to wo ai le tau tonga o le me o ye le nei taimi dai ata wo o lai kavale no fo fo fitalai ya o lai mo ia ele o ku ele o tu au noina pa ga noina le nga o lai manu malo mai to fa ia au pa meaning ele ese me o se ko ka wa o se si fo fi kala fo wow mo le banga le winga na le tau fa toi o lai ia portfolios o lai ele o ye lai they have the best substitute tangata sa suitulanga iai ma pe ale ko fo mai nga pe a taulu fa ta inga e te wale to fo i mai lava sa sunga pali tele ele o tu upanga noina le no fore na le anga fo la si mama for ko o verfang to fa u pa me mana ye o ma tu le si to fa ma sa ma de to ai a pale mai lava e fa a wa le si ko o kausia fo a ingor ma di ko ya u pa ia vai la tatou ia tulanga ia isio matanga ruenga o le tupe ia ele o ise fa polenga le tupe ese mafuanga wa ele ia le tunga de ak ele se me polelanga ke va ko e foris ko rola ko ngot pa ki e anga va afo o ai tanga tana te silfia well pa un gari si qualify accountant auditor mana ia a mi ponga ka kale maro si mai ele si a ke longa maro si ku ya pa analosa ona ngalo yo pa fa ngai ke o se angelosa le sui palmia ui ora sui palmia nga le ke kau le fa to ta wa mate ngai le se o vai ia e ka mo sa sui palmia i de po on semo po angelosa man nei te le lau fa tu ro ola wanga ko ro ka ngai se sui palmia a fa pela ke o me angelosa sui palmia o kaula lai ka fanka vanga le e min ska ku ai ma fai fo ya langa le nga le vanga ya mi sa fongi le portfolio nga ya sola sui pale mia male min ska ku tu la e pa fo sa ye alfa nga ngole resources kongole kongole paki o lona mana ya vai le vaenga ta u fa so ole mana ya sa o le lau sa nonga wala ngai lua matanga ruenga peno fa to ta u ya fa so ka ke lau e lua matanga ruenga u tilo ya u le sunga ya tala le paunga ya po te o mtafu mua ta longa lua o le tupe pei la vaenga le ke sa ngo kongu yai tupe o no le tulanga i isi ona to mai mo na fa accountant o kama se kama ia o ta longa foi le anga tasi le tanga ta fa urulu ye ta longa foi sa mo basketball ni so ta longa uma lava so ole ala nga le ku fa koi ole mtua mata utia yo le va ale au nga le Ryan e on ku foi nga a voi le te fa toi ai a fai nei la ita longa ole foi la ye ko malo ke le fata fata Ryan ole foi la tu mai I fata ia malona to mai ai mai sela le fa fika uri le fa nga ye marka kula pi va nga fa pena ta sila le tangata o le ai ma faina ai in a way fo le la uva ai le atawa I le va nga fo le mo le taimi a mata ina I atu o wana I fa pe tau fo le tu langa le fa ngor kupi
anga losa la anga losa ka ngai ana losa le anga pe o ia le sa o masani o langa pepe mana tu ala ngol mele le na pa ia ka ko wa mi o lenga ke ngai o pa ngol pa kiki o yo o talo tupi so in na o to ton kama foi nga wa kwa fa pi fa ngifo arugo nga ia ile tu ilo nga vai foi na papela e su palmia ngasemo e ko foi le ang sala ko ia ka ko kupele manga ia fo o singa o po o lesi mata fa yo ile leia o lesi tanga ta wa ai according le fa tale noanga mana tu mai foi a tata woi mata ngaruenga o ta longa ia te au ese mai e koru kanga kai e ro ma fa wai ta longa ia o ta ua fa so ai le fa pe o lesi kanga ka o foi ngai ka ile managing ai ka longa o tata male o sao mai le paroka kasi fiu Elang of you ele ngaka alu. O la fo to involve le liki. So or kolu la lea. O tala le lei. O paunga. Fata Ryan. Ma fiu Bonifacio. Po fa o tani. I kalonga. Ai e ila le si vai ngai ma fai ona to spiriki ai fa tai ngala. A ke ila me ila anga rosa sui par bia fa kai inga. Me ia ngalosa sui pale mia. Me ia paunga mingi skau kupe. Me i fata Ryan mingi skau kalonga. Ai me i mai fiu pong fasio. Me i mingi skau prokeki. Mange ho. Ai vai. Ke ro e wala vala fa longo finga ngalo pong fasio me foi le ka fa karango. Petu mo lava la fa longo de vai ton wina mengar ka malo or keleo o tu ainga ma fau kong wangi e mo o mia I de poroke mar milion o no milion o fenka fo le keleo le ole kongo le fast wa e fa nga me e pa le poroke le na e fa nga me poroke e ko nga me fa pengi kenga me o kilo yangi o kilo portfolio se nga fa ele ngo fo nga kalwai Oka asiaka le kele o kiuke kau avel mi sky kas. Ia. Ia ke au yo ka fon kilo ka fenga maro fo le ko pa kingo la bo ngisi o kiuke I swimming sky. Wa bele ngai e kele ngofo swimming sky fa uma mi sky nga lo. Le venka fa karnga mang le lewa. Ia. E kele ka mi le alu fongo wa ale bara mai la ku fongo le alu fongo. Ai anga fa pe kuungi I ngalo ka pakingo I miska fa penga ab ese mai le miska ai ku yengi si vai ngalo o ke fa ko mo kwa sa fa nga malo o melenga o ke ngi ka fa nga malo ko ke kilongi o ka ngi me ya olo o ka ngi me ya fa ngi ya la kingu o ka ngi me ya fiame ai ngofo su miska le se ngalo na tonua ole si tangata mana ia foi atu yei o te langona mingiska or ka kama masinga rupe mokingo masinga rupe ku ula ya masinga rupe mingiska o kingam kamaika mingiska o kingam kamaika ale o minista fa to anga mfainga faiva ku sa o ya mingiska o kingam kamaika lenga e o te fie la utama tele na fai ma fie ti tala no o fu fali lang so mi e akura e man tu au na fai meu fali nga pepe ma meu me fu io me ale wa ruma ma e fie na ya kapo pu manga aya tasilia minista il va wa or fam sing o yo la fo o le soi fo maloloi nai ya te langona la to ya Doctor ai ono ale ke Roma au te loa ole na le wa ia le minister si fo maraloina malanga o ile sa o ia sa fa urungo si fo maraloina o ia fo ile fa ia bele fa la ulo le time road show mo si fo maraloina no inga o ta mawana io o se minister wa o nga tau tilo ma sila ile eto feel ei kaka sau ki kilo la ko background na nga o le si sui ka fakar nga fo o le si sui le au te va vai le minister wa o nga o le sui mai ya ana tolu ana seta
valelio ana seata valelio leanga sa urua onga sa avea faya onga pulea onga tasira iyo mangai rana iyo ava tula utala ia marisi foi mea lesi foi vaenga ono iyo o le wasingi ale tantale ana seata tenu vasa valelio tenu vasa peto tangata lea ia waya ma wia make o ke kangwa ka o kala wai ka ke e ilo utali tonunga tasile tangata matua a nga va ia i le tulanga o le minista o aonga o minista o ngaruenga tele o le tangata o ai se tau sila ia i ono ave i le minista o ngaruenga tele o nga ya ai lango fa ya langa leo ke le lo le ile fa kulanga pa o o walua wi ai la vai result te tele le ke leo le vale ia tu lo wa tu so inale wa ula tu ya walanga o le memo tinoa le atawa e over ma ko se food e o ipe in other words e over ma lo fit the fast o le sitanga ta o vale o ansiata le si sa faya onga sa pule onga ia o le sitanga ta foule o sao mai tutonu ia o le tofa le tinganga e ngai le fonga le tinganga la wina ia o le faya onga ta sila ia tanga tai foi lele tu sa o lai available tanga tai ono ave ia to inga portfolios fa penei ia e to te sila mai ia o sao mai ia isi so io ia o leisi tulanga ile o yo ngaruenga le te o te lo tanga tale leila vai ave ia 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 minsta o ngaruenga o le fionga ia to lupe ia ku ele technology mo ngaruenga to lupe lava luanga to lupe na kere ngaruenga pau murinuku o le sembo o le feelinga fo yo le tulo wa wi sui tai sui pale mia now e ile tanga tau le lo ma fufau ai ona olona soifua maloloina e mafuai kuloa a o tanga tale o le toina mai fa sale le anga fa o te aberto ile ole sui le por fionga ya te o le upumoni ia e matua i tala feaunga sui palmia ai ona o le tūlanga i lona soifua maloloina wai wa mo kala pa ingangengi kwa le sawa ke le fungo ane vili e pa mia sawele sun komaro ya pia ya e fa ko inga makuar ko inga ile ai ona olanda tautua malona soifua ya te soi parmia le ya le orka kai e ilanga ku ala lo le ai ona o le tofinga fa sui pale mi o se tofinga te tau ona ye se tangata tulo e a to fo ile malosi ngalue ma fair right ma tulanga fa pena e o mafu angale na e a fuai e a te wala ya o le toi tu o le toi ina ilana vaenga le sala to lua i malanta ma valasi ko ur ko inga e ngofo pe o ilana sui menestar sui fo maloloinga e la so finga ai se ki nga wala kala kai ko ngai ko si o ke mo ga fa sko finga fo mo te ya fa kamal ka pe ka fa kamal ya wai pule la ko wa e pule la ko la to finga fa se to finga fa kamal ole ya ke rola ku ulo ye ku le ngole ke ngoi Godfather fa Godfather fa go fiango o venga le ngoi le pape fa Godfather of the cabinet fa Godfather kam fa kama pi puri fa malu le ko inga e tamna ave ye se to finga fa pena fa kama le ko ka se le fas awa o te fa ya tu la utala o ayar makanga ruenga ming sky kia o le matua o li mafia ngam kanga ruenga o ko umange ko ke ifi
ko e mo ma sa nga ke ma mo misa se ia vi awai fa ya tu la tala ole makanga ruenga mingi skai ke pior ka vede le ese ro pusi vai la isumul ka makua ori ma fian ngam kanga ruenga ke ro nga uso ko inga ya purel kanga kai la mi mereka ko lunch ngaror ka malolo ya ngos kai di fa ko inga ya te e mana ya te ya la madwara ko inga se fu maluinga okay ya o ole le fo mtanga wenga le a ver ko inga se fu maluinga e to e tu fo ilona no foanga o sa ai ela tala te tu sivi awa fo ile ole fo tu langa ya ilona soifua ola se ka wi man kanga wenga la wa sa wala a ver fa mo ile le panga se kanser ko inga uzo ave la ya nga ko inga o se fo maluinga ya nga o se mingis ka se fo mal o ile ya le voy se fo maluinga ai tao ile o le si tangata mana ya o le o se mingis ka fo ile le wala ngo miska fa ko anga magua o kasi le makanga ruenga e apuki ele sunga laudi le mali langa laudi baby le pepenga laudi mali to fa ko ai mese la tu langol export authority e mo o lia ke le se ka komingiska le ya e tele tanga dala ye to mai matulanga vai nga fa pena ya e pe o ngai mingiska ya le mate va ye tu ye ma o le sui pale mia e le se selo wa mtanga wenga yo leo la ua te loanga wa ta ma wa ya la ka mo no ken ali ya le mange kele ali vena ali ta sile tanga ole aka ko va ai si komisi ole aka o que prefer nga ale e skalo ale aka ko va ai foi lan ko inga microphone ale ti tade o fe ko ka ko me nga fa ale ko kupu mo me ko me nga fa ale savari me fa fo ma ya oh my good boy ole si tangata ata maile ye fo ona to mai o le suile tu mai I le va I fefo sanga fo sanga ru songa sanga sala paulo ya ta sile tanga tau te lo ye yo no to mai e tu langa la I le agriculture tu langa fo your export authority ma import ta sile tanga ta le ya e to teli le fionga ya sala paulo tuala poto ta sile tanga tai fo yona to mai ma atulanga ya o fingi ngalo la ka mo va wa exaule baranga le wa pale ka malo va wa iyo le o le si matanga ruenga le lava mo va wa o le matanga ruenga o tupe maua le ia tama fo ile le la kiu da fo le pa lal tamana leipa ala manuia ma leipa ya tama foi le imo pisinisi pisinisi ala manuia ma leipa sina tangata le tulanga ole ya la sa ko sila ku ya ka kamo la via la se o le isi tangata le lava le wo to mantuanga manatuaina mo fatoanga and I think this is the best suitable for ile person if fatoanga mafainga faivo walanga la via malis ross o le fionga telefono ya le ya mokingo Paul fakonga fo ofisa fakonga ya mantuala langa o faurulunga leo o le sa ye pa fo ile o tangata mala le ya ilanga mingiska so laudel malito e to mantua telefono ta silea ya fo ilanda ngalo tato suita mai ta ia sa mai ya fionga ya afa masanga ma ka wenga suli maka karu kapenge ya wa o le
tele ia le au si sui au sui miska uma e ko ele ko fula ko la ko ka fai le na tonu lava ia le sifo tanga te lelo na to mai ora fionga ia io putea sui le mai paluli ia o le fo e sao ma tu one ngalo le fo e sao mai ia le sui wale vana tautua i le matanga ruenga o fera wa inga i Samoa le fionga ia te tu avi mai o ia la tau sifo e oi so le ko akele ia o fo ngalo le tai tu ave se yuri la faitele mo le vanka ku ro fiso va ama tu langa fela wa inga so o lela yai le ngata foi lai leo le fionga ia ayuruputea le misa toni e tele ia o la to mai ma tu langa ya wale o le matua mana ia fo your feeling o le ata o to mai sui fo fitalai la so to sila Maya ku ila bea. Manga ya. Keiro. Ku ai nga kama kongu nga fi ko ai male wari e fia. Ya. Dai no ona nafi. Ele ya ma se vai nga na fale tonu ai fua ma tau le fionga ya la vea. El to fale ile le tu. Ai a tonu ole so na nafi. O se va ainga le leile na ile tu ainga tangata na te leo le no foa o le tunu. Kama fo iere ya se popole o ya ka va au kunga vai ficar ko inga vakali. Au o ko ele ma vo mo. E ko avo. Ele so ngamingo. Pa vela o betu afi wale se o de lu e tu nafi. Ai ko ar kamalo. Tu so le ta va ia na le so de nafi. Lo no winga. Kasila le kanga kai. Tole ai o finga ngalo ri ole i se ma ku malo ri ka woleva kasile ka mfainga via ming ska ngaruenga to far vai malaya sia tafu no mo ki wanga le ka mo ia lo mo tino le nga woleva na tu le matanga ruenga o ngaruenga EPC vai yes iyo tasila le tanga le to sisile mai tasila tanga mfaino na tau avele matanga ruenga o ngaruenga iyo ya ale malo ya ole to far vai malaya se te fuita fu salvao so to telea ya ila to malaya va ale ya me se vela na minister lango matula ka uma ole vaenga ko so ka fa ile al va so le la kula kamo ya le na va so tonu le ola ofisidi a tauru nei la ai manuia mai fui mapoau para ofisina le ko fa ko ngafi wala ngai pe tangia mai o nai la walunga mai ia fui mapoau matonu ia va no hors full pasengi a sao mai la tutun e ma fainga fa mingiska fai la le fai borang olai ska fa msigo madua manaya mingiska fa msigo ko ku e mare sui miskai loyesil le na to noa wa ke lo poi vai lo si pe vai palmia ka chunga wa ya loyesil ya yo no palmia ya ke foi ya ora pole wala ngai le to ye loyesil le por me mo yer kala ngo fa lo ngoi fa ma vai loyesil ya awa ole upu monia ele to e mo o mia le nei tu ai nga lo ye sili fa pengi mo mia ngi lo ye sili o ko nga lui ma watu involve wa kele le fela ko ai ma le mau ko ai o lo ngofo mangungu pe ale lo ye sili o inga tau tele ia le tulanga o swing kem ngi lai favor lava ia pef ia ia ka ko suinga mai lo ko fanga la favor la super sengere pa mania ole vaenga le leile na ia tia e lua tanga tau te va ai i la ulea faitau sui palemia au la utala le la ventule e tau e lua tanga tau te faitau ia u su tofinga sui palemia
In fact, tolu la va kula ko. O la tolu ne yo ngoi e tolu la vatua ya. Ai nge ese mai ai. O le tolu lea, o Joy Lupe. O Ana Rosa. Ali. O la koru lea. Leanga o lea ua le manuia ia le tangata na mauti noa. Le fionga ya leota. So, e saula i lalo. I le koru lea. Leanga le fo ua le aitu uu. So, o la ula lea koru. Mo le sui pa le mia. Ai peiro fa yetu. O ma ua ia na o mate ngai le fai hai wala ngai. Ka kia ku lava i le si ui o fai ngā mea i le teimi e te tofi ai. O le fionga ya Joy Lupe, mai fale alili mua. O le fionga ya Moripola Ana Rosa, mai palauli mua. Ma le tofai le ngoa matua. Ale vena ale. Mai fale atawha. Mari. O le kolu lea, i lau whiringa. Now, e au scenario se lua. E lua uia scenario se la vatu. O le scenario mua. A fai e tau te vaenga fo i lele le whaata waina ma le whaapare nginga. O le leo tamaitai. Ana Losa will be the best Deputy Prime Minister. I le whaapare nginga. Pale mia sunga la le mari toa. Sui pale mia. O le leo ma le fonga to mai ta. Ai afa pe o ke alu le scenario longa lua. Pale mia le moku sa la fai. O nga lafor sui pale mia le moku kumua. Lono winga. Joy Lupe. Ya, po le to fale ngom tua ya ale vena ale. So o una nga scenario se lua. Mua ali li fanga i le tu o fa palenginga o me ai ka ke falo pe o le kalo falo karinga o mumu falo i le tau mai o leo nei mai tai matulang fa pena a failo e fai le fast lo no winga palengia manga ia sunga la o le mali to Ana Losa sui pan mia ai ata to wo fo i le fa palenginga o leo motu inga ia wo fo ngi fa be o le lifa pai ia la fai ai ku o ngo sa la fai pale mia sa vai sui pale mia por fonga fe kalai ai ngar kai uma magi alla le pale magi se manga ya mai peso fingar wai le fa pela manga yanga ke ele wa se mai foi lo manga Mor kamiei nanga makolokara alo Joy Lupe o Anglosa o la ua malauli minskale sa minskale pa inga ke aknge nga pa ua nga minskale ye nge kaminge o funga inga ya o finga ngalo nga palmi ai manga ya avako amor kaminge o awai lau kalanga lau fofonga mana ya ala so valile la ya nga ngo prepare mo le o la wanga mana ya para tu onai fa ata mana fa e ta oto ai o walanga i ma pisa ko ai sui parbia se ar kanga kale ka ke pisa ia se tangata ole atu u ia ile ngalu e ngale na ya ai na fa pena ai kango fa e failo fa kulanga te lo la fa sinta tu la fa ore tangata e sa o langa fa kulanga mare kanga ke iva pasenge le sao ka un fasinga fai longa na so finga mana ya fa tulanga mai lau ka peneta tulanga mai lau ka peneta fo mai lau ka peneta ya mai lau ka peneta fo ta to wa tulanga mai sen mai lau ka le ro ke mingi fa ta pena mole umma lo fai tonga lo ia wa mai umma result fai tonga lo ia. So let's say Friday or Monday. E official le fai result ya makalo. Mai le Monday verse fo. Fa o mai lau ka peneta. Io. O le tangata sa o le lei o kanganga malo.
ai a misi mai kanga ka sa wa ko ka ko me iro le ka fuile le penga le kasi penga le luanga anga portfolio se ai sa o ta to alua na minsta awange ia fea sui mingiska ka ke aruanga o mingiska pale mia sui pale mia mingiska uma no nga sulima ya swafa sulima swafa Helena ole ai fai mo va ia tu ele to sau lava se sita to update mai disi o fai taunga alo i ole tato wa fai nga palota ia ai ole ua tali le tele ofisili na tu ofisili ai le to tele tangata ile unga fai nga palota le to sa leia ol mari foi ia ela wo em kwai cha pipia ia ai makere finga e fai ao nga ia mga kuya wala ba ka me e fa ro mai ngai lo mga ai makar ngol leia e mana kare ke ang po oi elo isa fo kwanga ria ka oi kau kai ol mako paki ia fa mai wa la ka kong ele kong ko ke kai e kulepa mai wo kulepa kong arwes fon ko kong arwes ele ise ma fo fonga ni mongi o la me se bola ka le karfenga ai mo foi la cara fai ai ku la i mai tu ya ia o ko kai le yanga ya so song le yo o fai la ku sir pan me ngai mo kaunga manga mia se kokofo kongole o pakile ala fo ka lo ki so ko manga langa kaunga ese se ku angai le lei se ku angai le o mai e finga mai meli maka ko fifa ngolongo e la ko faso wa o mga kula ko ya fonko e le ma fai fonko fai se me so wa out male marka wanga le o le foringa mai la ko kanga fa HPP ko ke le ko manga o ya kulepa la ga yanga kale ko ke le ko manga ya kulepa ya aku lai mai ya o ki kiro ngai le ngalo a le banga o mai ngai mo le nga a ka ki kiro lan ka fo mai in ka fo mai e ka wile mele lo ko fo le fan ku la i wa fa me ya as much as o se wo fo ya ngalo nga o ma fo ya tu ya langa o se wo fo ke ma sangi le e lo nga finga e foi que me finga o bale e longa finga o me como fai a como foi mo mo kunga kulang fa kai ka wa che sia ka ka le chapi piro mo ngeu kula mai mai mo ka mi longo inga fe lo sap a le kula me se ka le lo que filia finka ole malo e a tawia o le pati a tawai nei le noa tau le lei o le HRPP o le ama i maua e lava in fact o matua tau le ngainga mafua mai le a taua o le le pu lea ma le filifili le lei o le tangata e talia lona to ilalo ma talia le le o to e fa to ina o lana tainga e le o se si kua le inga fa kua ukalange i a kuila e patuloua and it's not personal a o kala ngoa personal ya kuila epa ono o tala noa la ia e le mawhaina wha angalo a fi ai sio na vao i lana tautua umongi ai a o kako kala ngoa professional i tu langa wha apolo kiki o lea mau ke ngongofo i lea kungu umakua le lei o le polo kiki e le se lau pasengi ai o le matua le lei o le la tau wha uinga inga o me ta o taita inga pe a fail pai foi la oe ia i le kulanga le o mai le so e le o kalia inga e ko inga o fo ia fia me so la ka ngo fie pikir ke fongi ma vili le la auri le mali to ma fa malo ia i kusa lava pe o se fa ai unga le o ku mau le ka ka mer ke min ngai
O le natura le ngā o le porokiki ke mo karasi a kungu ngei au se kāria Amerika au te taritonu fo iso o se tafo le lalulangi. E mamalu ai wha ke mo karasi le ia taua. Pe o le are ki ngā i whea o le me ka ur whaia inga. O anga matu o masani ai. Pikiri ke le fongi. Congratulations. Wha malo o a pe ngare pauanga o le leinga ke whaia koe hang apri ke le fongi. Ua lava le nā e wha ai loa tuai. Ua matua ioe, ua matua o tutu le kulanga o le porokiki le lei. Sao. I lo loko. Ai o le mele le leina o whai atu ua matua o le mawhau fo i orko inga le iai. E le mawhainga ngoko nga o ia. E manga o ngoko ma le waa. E wako mora ko. O le mena le mana o ai. E le mana o tuila epa. E ngoto na o ia. E mana o e feoti whaatasi ma le au waa. Mangoto ma le waa. E le o koe iaiso nga mawhau. E koe ki e pe koe ka pekengi e sesi le waa e ka o le HRPP. No. E le koe mga orko inga. Ma ola utala fo i le utu whai atu. A le hand picking ar koe inga ka ngakara e loko iai. E le mawhainga. E le mawhainga. O se upu se fiaru ese o koe o kuila epa onga o se vote. Mana tua mai fo i o tau uma nei HRPP. Kulou. O ko uma sa HRPP. O tau fo ia na tau iai tau pule pulenga e ave ese kuila epa ma leadership. O lea kou kei loa le lei. E le mawhai ngaru eser ko inga in kou paroka man kou purpulenga in paroka. You couldn't. And you can't. E whawhewhea langa ka ko expectinga le fiaru ese mar paroka keli. Ai o ai ko kongore kokas. E whaalongo lor ko inga ingia kou purpulenga. O le ao kou whaiar mea ve ese inga ia. Kirikiro. E kou ke mingo ia kou pepe uma. Esa o le atu. E kou ke mingoi aku. O kou pepe umai mea kula epa. O inga e haka ngia mai ai. E le manga or koi inga. E le karikongur koi inga. E le mea kau. O le haru ese ma se kofi. O le mea langa le o ke fisiringi ai. O kou e kou ke o pea ma kou wha o. Kulou ware upu e kou ia kia. E tau te au suru pe i vai o kula epa. A umanga wha maka ngā wha maasiasi o kou koe hoko koe mai kou koe foi ma kou koe foi ai. E tau te le malama ea, ore ka māloa, e le aise me ka o se whaia inga i longa loko. Kusa pe ua whaako ila loinga. Ora kari na ngā le tau le o whaia tu. Ora mafuanga na a tato wawai nei lai le HRPP, mai mau. Mai mau paki. Mai mau paki. Aruaku ai loa markangaka lea ua makua kiri o onga i le paki, e suafa ia lea le pule li mongi a yafi. O ila ua makua kala li makuku ai afi. Ai ua matua ai o le lave le mea lea lea taua. O le lave e matua pala ai lava fonkoe. E reska mo i pala ai. O le matua pa ele ai masesi e ke le se faku. Lea na le no faya tulo o upu ia vaku. Peke i kai. Wa umare lu i oe. A ua ka usa o kwa. O le mea konguanga ngai ke iai. I oe. E u mai kula e pau to ua. Ole mea mo o la ufafikai fo ila. Fafikai pe a fai o la ufarongo ku le ila uo. Ku ia. No, fafikai a fai e eise loko fa peo ku ia. A fai ua sao mai. Who knows? Le lopor kanka le sao mai kongo e sao e se koe kau la vea i le HRPP. Mga umienka ka kau fo lolo mai e koe faule paki. E langa e le mawhai fo inga ka kouso nga kula fo ai. Le anga it's got a legacy, it's got a history. O laika oko ai le history o porokiki kele Kongo Samoa. Laika oko le HRPP. Ama ila ile mele le a fa so akakia la le fastia. Ka ko fa sanga sanga la ile HRPP langa ka ko HRPP. Wale ai ya se ko ai ro la vea it pakile. Wale ai. La au ko nga o ko sa fa i ma ko ioe ai fa sa ho lo i li mongi le paki. A li mongi fa ko ala ko ngafi. Fa ko a ro ko ngafi li mongi. A wale ai yang yo ko fa. La ya ma se ku lu ngai la vea ai ma se fa pe. Okay, enough is enough. How about fight ka ko vote ka ko mai o mai ko kongu. Vote out. Ko ke fei ka ya la audi. Uloa. Mafuanga le nga lainga asain ma ioi.
mafuanga kongu le li ataua e mangui ai me fai kamare ku loa ta utamaina lo sunga la ulir mariko mafuanga le langa sila le ku e fak ele sila se ku e ko pisingisi ele sila se ku e ko failonga that's nothing rubbish ai sila le ku e le fak worgaka o ai e koa le loko ke e me o ai e koa ia ka ke musu e fai ufa perkangia langa fa ilo ufa perkangia nga eselo fa winga nga fa Samoa ai sinir ka ko stick le nga fa Samoa o ai ke le fa ai afa perkangia ia nga ke lo who's got what ia na le ai masesi le langa ya la inga ko feika le au le mali ko le nga ko ke le kukusa tu no wa le kusaroko e ko ke le kukusa enga esele me ka se fa tu le se ngo me nei le ya do langa ke le ngo fa soa e foi le o manga o inga ya o pole tua e ala mai lo ko ma fa le nganga e esele me ka ur koa esele me ka ur me malo vale fa fekinga lenga ore koa lenga ile loko ka vika nga la ingo nga fa si o kia koriaka ore koa fo ilele e fa moe ile akua a ole loko le sau mo eli mongi le ke sau e fai solo ma e ngofo kalu iko inga yo ai ko inga pe makua lo kama e ke le loa e respect ai ofer kama kiki e fai mele pose ke oso fa kau me nga ka ur malo vali me tonu ana ta ur malo vali fa vale kulo e se ko nga mea ori unga for ka malo vali e awa nga ke ua ma o se mea se fa vale fo ile le pe o ko ioi ko nga me fa pena e ese la le me ore ko ala ngor fam kalanga or explanation ngal kus pa ia la ave nga ia ka vika ore kama e ko alonga loko la nga fa mo ve fer kala ka vika nga fai o ai le ngai firis kia le perikominga e fa sanga kau mai ai ile ngu ole ku mai ole winga la le o fa ya tu lenga ole wata o nei ma e fa so e ke fa so le JPP au o kia mo loko le atu why ole ako alewa le va ole HRPP ngoko I faingar kanga kangi o yai se la vea fese denga o yai ngi se ngi faku ko ngol HRPP o ma fuanga o mangkor me le atawa a fai o sia wo le ala fionga ya ku ya pai o se kanga kai saula ke le ro faku ngaki ko la vea inga ko ngor va fa fai le fa kai ile ku ya wa risika ko ma fo fo ya awa o se upu ayer kanga kare sui kai mi ngai mo kai mi ma I mau le kai mi e tato te le mai loa pole han ma fu anga fe is kanga ka ai mana tua le atua ke le anga ufa soa e ke le ava nga ka ke fe ai mo musu e kau karsa o langa lai ai kala fu lai o ve ai le soi fuanga lai ka ke se kanga ka when you owe somebody e ke fa ai ke a le anga e ke uanga nganga mai pe ke o ko se I o me uma lua sokanga e ke musu e ke kaukala le anga o lua sokanga va la laka ma me uma ya ma le longa ko lua e ye me parpala la fa business meanga ke kele kolu e a fu ai nga fefer ka kaukala lenga ye me parpala nga ke lu faia pia nga nga e pisa lo ya or kalala ye le HRPP for now le ai masesi karo si ia nga sui fo ye o sao mai no for kanga ro nga le HRPP mo o mia le sui o le leadership HRPP mangai o ko ia le pe peser kola mangai ka mai ki mangai ke ngiki nga look forward le kola fa ko a happen le menga pe ko a ko mo pe a ko fa sanga ku fongo yo vale JPP pe a sui io o ko vai o ko alua ia ko kori ko fila we ki al sanga alua ko kori ia makala le le or kua io ai ingi me ka ke manga kua I suinga ke kele ma me inga fai mai ko inga sunga tulepa leanga o I kongua
nga saua i loilunga le melea o le vai inga o kākou wa ave ese le au whaiwhailonga ave ese le au le ingi whailonga o kuila e pakongu anga mangu mai le kua inga mentality lea a le ingi au whasipepa ma le ingi au whailonga e ke le kaulia o sia unga whaupopo Mari o lo kako kikiro ko mo sa ngoa ia mo sa ngoa la au il pole na fango paroka falang fa kai fo ya falang fa ma ngai ala ba ya pia mem ku le pa fa ro fon ko sa ngoa la ai ke fa lo fa ka su fa se ka kala nga fia mem mo ku le pa ave se fa kai fo i ka ko supporters wa o me fa pengi se a o manga ve se fa pengi ya ave se fa kai le la pe fornge fe fole do ko fo ma fa pu pe kala ngol mele pele ai au manga o skami wa ka wai o nga kula i mai se i ku angai le e fa fe ngai mal fast ka kere manga mele o fa ya ko mal fast ai ka fo kula e pam fon ko ma ni mo ngi mala ko me valea fa le ngai ya po kalama fu fanga alo lu ma sa mo mai o le mele la fa na mai i o le mele la fa na mai i o le a fa o onga o mai la ngor kala le agus ba ai se a o onga sei o le mangingo ia now you answer my challenge o le a se me o onga ke mo sa nganga la au de mari ko o to ia le ko ke le fia no a veces arfisiri sa e se me o onga i sa nganga la au de mari to o ia inga nga sa nganga o sa wa ma ka ku ai ma le ma se me ale to pe o ke fast pe o ke le fast pe o ke HPP ai a sa ngwa le au de mari ko ele ai mo de fanga lo ku de fanga believe you me le ya tawa anga o se fanga lo ku le o se mangu malo de HPP nga o upuki nga ma upukau i masui mongia engara ko e runga ku le pa le ala o tau ai sa moa e le fato i lalo e le atua o mo tangata pepelo vai o kalanga ke faia a renko si de sila mo tau mai moa nga o le kukulu si i runga li morga malo praise the Lord ioi vi i runga si i runga a au ko e au ngangi mai a sa moa fa mangalo ai mangalo kuila e pa mafia me fa mangalo mai ngai e fai kuila e pa ngamia nga ke fai le la na le ina tau momoli atu le fe au tau ale le ngai le ia o afa mai kana la fionga le tu ai se o nga se ile ngai afia kuai mai sia ale le wa si sila la o le mele wo kupu ngai isui umai o mai le HRPP ai o le mele kupu so le ere yo ko ngol parmengi a o le ka fa leanga ere yo langa le fa tu la utala le ala na le fo ina fa ya tala tu lo nga fa ya kala wa du mang malo mai ngai ia le si sui le ai fo makayo o tamale o le sui le fiti ai fo lo makai ngai sa wai ka se we tayo li seu se fai la ukala lea o ke le lor kanga kala ai nga lucia ya maro inka le sida makanga o ngole a maka se nga mai nga nga status manga post va ai ma walalo e fia lau valea ma lau poko o ai e mafua mai o ai wo fa o nga le area ai le ipale mai le kamalea le walau fa ia uma wai loa you know wo fair wa ia e pe o le lulu le valo ia but maybe he's a good person ai le hanga le mele lo te fa ia tu alfa fonga mai tai o liseu no I've got nothing personal against you but I have an issue when you call people fools e ke kalangoa mai loa ma e ka fa mai o kanga kai o le fast nga ka ri 13 ma me uma fa benga then you have a problem o le ala nga e a woyonga mangingo i lau fa ko lau fa fonga congratulations fa kai o nga wa sa mai ma kula nga fa penga vi ia le tua ai se ko la lo eva ko asia tamale a tawa mat por kalame alo ese mai le fainga upu e fai bi ki kau io ile atu no nga
o mai whangi ai kia fōmangi mea fōmangi awara fō e whaalein pāki. Wai le o se upu lauri kua ia. A si akam kua pamai ia ale. No can. No can. No can. Sila se avatule whaonga avatule le saunoanga le pea whai na mai runga le saunoanga le sunga lau le malitu. Le whai ngā loku lang whai ki. Ua mawae e whai ngā pālota le asfarai. O te momoli fo i le nganga whaafitai. I le paia o sui tau wā umalawa sa whea ngai ma whai ngā whiwhiringa isi vai ngā whaafai. Bodi le nganga whaafitai ma whaamalo i le whionga le teitai o le ituangai. Ma le tau pipi, lau sunga tu le epa sai lele mali e le ngoi. Momoli le nganga whaafitai tele. Bodi foi le nganga whaafitai ma le nganga whaamalo i le taitai o Samoan Poto. O whionga le sau whaapito whiene maoni mtaafa. Momoli le nganga whaafitai isi, taitai o isi, baenga whaafai. Tainane i la tō uma o e na tuto tasi. O lea ua malama i ngalu le fina ngalo o Samoa. Ai o maia i nā tātou tutu whaatasi i whawhi le mū le tunu. O le tatalo lea le ainga, o le whātua i le atua sa mokotasi. E le lilo i la lo la ua tautua wa Samoa. Mai sila fo i le atua i la ua ngā luenga na whai ufua sa ngolulu e te lua sele iai. E sila fia le atua lo fatu mo lua. Ka au tautua i tausanga tele. Vea o etu la e pampalia. Ma vea o e fia me mataitai o le malo. O a tato pefuni tua inga. Kai maa mati lo fai ngā. A ia tu mau fea fani o Samoa. O la te talo manuia o tato. Ai sila le atau. E me whai tu la e pan whai mele. Nei, mele ka ora koa. Ala. Koa loko. E nā Samoa. O ai se le kuia se loko se kai whapia. Le anga o le koa le ka umer kuspa ia. O le koa ngā ke pūlea longa loko. E sili atu na ilo le na te a e le olo. E ma whai e kuila e pang whai se me whapea. Au tau ia e ola i le ola whaafewheke inga. Ua peia au tau loto le tau teitai. E le ngausia e au e ma whai inga. O lea lea o ngā o loku ngai kou kero loku ai. Lea lea o ngā o kou whaaforinga kou ke sasao ma kou pūrou ma kou oiluma ma kou kuspese. Ma kuspa ia. Lea lea o ngā o tau fusiua. E ma whai kou kai inga whaisi. Ai e ma whai langa kou ku analo kou kai whai mele. O le tali. Lenga kangi karakala mai ki umalu. E lea mana ia o tau. Whaawikai le la auli le mali e toa. Whaawitai le mātou taitai. Ngā ke amanga ia le leo tangata. Ngā ke amanga ia fo i le kua lalo. Alana supporters. Kuila epa, e le ango ia ukou. It's not the HRPP. E ngā o ngā ia, malanga right hand man leo limongi. Pauanga. No lea ngā koe. Ia ua lea ngā a koa. Kasi ale, ngā upu e lengi makala, kasi ale a, ai whaalea ngai le sua u le lei. E mawhai e fia me ngā whai le karangoa lea. Le ai, never. E mawhai e kuila epa, never. E mawhai e kou hero. You should be ashamed of yourself. O kou ia ka uar ka male o le hero. O te lo o tau e tau te pupula e tau te tau waso e sao e kala e whasaunganga Yesu. Io e, tangata e whai mata e le wa ai e whai ka linga e le whalongo. Ongi anga whaalusi whelo le ngō wawai e koe angi. Tuloua.
fai mai le loto fai mai le fatu e se kai e malo ai koe ai toi fatu e se ia kip fai mo sa mo verkala le ale wingo le na tala tai ma tila fai nga le ale wingo le na fa matalanga tai ma tila fai nga le ngor masanga lea e masanga ai upa ku ai fewai o le masanga pi lua a le ngor pi lua le masanga lea e le pipi fa kasi fa sanga iluma le ai e le pipi fa kasi fa sanga le ai e pipi pa ku whole entire life mai le olanga la ikiki e se yo or kai minga kala lua ai kengia e le ai le si falling olesi le winga nga la inga sau ngoa kai mama kila pe kauke furi sa ia ka kokua ai o mai ia inga fa fa alfangi le ku o ile ala nga sau fa alfangi a o ia ia se kai mi o sau ngoa mai ku la e pa kauke o se fa le fa alfangi ja le muskai le me foi da nga le ka po le va nga le ani kara fa mai o ai se ka ko ka ia le cha pipi o ai la ko o fiu na a faila o nai te lua fiu e sue a fai o na o lua paso wanga o lua ele fai mai se fongo koe wo ke wo wofo e na o lua a faila o ke ilesi ai a fai e ofo lesi o ingai ka ukingo mai ai wo uma lo lua kaimi wo uma ave la isesi ave kai ave isesi e oi maybe vi foi fai au ngale o sao mai ngale I fale ka kas vi foi fai au ngale ngaru fai au le ya o papo ya maybe wala nga ka vai ku foi forfolanga o papo manga di fai ya tangia mai o stanga tai nau e manga o sawe so who knows le lola po nga foko awa ku ngis e ako mo fai ngala ko ka mo fai fuli le ma ka fo ya to sila e uma nga karosanga ai fai mo le ku uma nga fa manguia ai ko fa ko ese a se upu e vatu ya tu la epa e sa o ile si o antinga e ave le fale vale o sa fa ko ma e ave o fale vale pe o fa yanga mi e ave le fale vale pe a fa yanga ko inga me fa pena wala waka nga mo le ta pipi fa fok ni fo ya me fo la el isu ya kai o le o fa ya tu ma nga nga mo o to HRPP o le fai unga por kalame le fia file nei o le maf so soani mo le tatou vaenga fa upfai na tatou tinga inga o mai fa kasi e kausanga kele sui le taitainga sui kai kainga kai mingai kalo sia o yengi koa o sau fa fai ma fa fonga mai pe ana fai atu ma sui le attitude sui karangoa awar karangoa fia kama awar karangoa fo ilele mawarunga ayo mai ka ko karangoa fa kasi ilano awalanga e silia leola eoe amana ia nai lo leola inosia ai mai ser mele yo kongu kia fa wala wa ingosia kukua galu le afia fo ile a onga le alo ese lava oheia fai malu leanga ele avea o kongu se HRPP nga vaku o kongu lo ku malo o ma fautuanga le na mo HRPP mai pafonga ka mi ka fakua nga pawange o ka mi mak fakua kwai la nga olela le fako a makala pa inga fo longo winga e faka pe ngai o ko mo resiri makausanga la fakua nga mo sap ka o fali sap me la pa kasi mai eu ar ka mi ele ele ka kongo afia mem ku le pa o maro la malieko longo winga o le me la pa kasi e fe o lolo mamari sa pipi de sap masaro ko sfenga palo ko le ko sap o la fautuanga le sap ka penga me ku ya ko ga me ku ka pe e ciao ela ka mo asia ka poro fes ka pe ku le dinga la yo le fu o le tu ala sa ya mo le sap ka pe ka finga me
Now, do you know why? Just few minutes say kakala ko le mele. Kero mafu angale at tawaren of at tape to know fakakia. Leanga e se le amakanga. Se ko mafu anga. Ai ese marko meang fight. Now let me say this again. Fa fianko wo mai ma Samoa Uniting Party po Samoa u poko ai nga me mare pele penko faya. Sel menga lo ke fa ko o fa le mongi. Nga ko kudi. Nga ko kalo ile kuwa. Fa mangalo o ko ngor me u fai ai au me se fa singo manga se ngoa. Por menga uma ko wingu nga wai ai pia uma da wanga de. Kuro. Isa ai pia uma pe o menga fa ko fa nga paki ko oi foi lo fa ku le ngolea. SUP, Samoa Uniting Party. Por Samoa u poto. Nga whanga umai I kua o se ngā luenga le ai. Lala ngā lea lenga ufa yaku, sirir ku. Mai so se kaimila vela ke me pākile lumanga. E wha manga kuwaila ko me valea nga whai. Yeah. Whakaape. Delete. Delete. Whaftai whasi foi. So le ko I loel observa kusi mai se kala le mo le manu malo o la aude le mali e toa so. Ke wara ke fa ko ele a ga pepa. Ia ele ka udia vai fa le Herod. E vai tato tusi mai le Herod ia. E vai tato ia. O kala le Herod. Vai. Rockstar of Samoa, politics likely to become its next prime minister. Ele le Herod ta fa la ko Simon. Ai ma ko sa fa la ko nga ro nga ko mai fo mele wa ma ko ri fa mele le palmia ia. Isi le nga wa. Wa ele ka nga lima ko kas pi ai le ki o fa o fa nga nga. Kasi nga mai mo ka mi ngo. Vai tato wa. Fa tai fo ile to fine ya craze teenage talent. Yeah. After ya craze malana Radio New Zealand and said man da ya la to coverage batulang fa bena Suyul Herald. Ya Masuyul Herald. Yeah. Awisi kama yo wala fa ia fa soro ako. Ya. Ai foi la on mela pit on mela no popole ia mo wolofa. E di makausanga ya la ko o ngoi fo. Eriwa e peano vetu na fi a woto te feita umia maua. Leanga ele overnight se tato mele la tato ta pena tu yai. Elima kausanga se si ke o vave mangumi ala fauma mo uru karule ya. Ya wala vale dei proclame le vang ola fiafi. Have dai share tato proclame. Share tato proclame le fiafi. Ya ta walunga al proclame le tauta ya le vang ol po ai ni fautu nga le. Ya fai ma vi ngole tu ai foi se vai nga ke sira fie o ele ko fa foi me pe ma o me to ya ta tu fira ila jota o te mi masani a seta mle ta o mle ta tu por club tu te ya e soi fua ma ye manuia SMI Café María, ¿cómo le verás?